Vastavullah Saka herin olaqtaqtara spordu səngarətçilər Saka Nasionalna Federatnər kompaniya ehigi bolğantaudur. Şürbehis übülüydə mançarı oyuncularından bastığı günündən bu hətirgə taqsar ehin niriyar bilgin 100 metrəyə kırgıtlar sürüyoqtara bu 2 Zabek 2 sürü olar manna ağız республикаға бастың результаттары көтербет әдер кыргыттар сүйрөктөр. Хинегта бүгүн үллектер чепчик атлетикага Степан Фасельский, онна Николай Федорович Байкинов. Бу ателебиден көтөк билен 2 полуфиналда хүрүү халыныга манна бастыгы дорожканан кийин Екатерина Чураптулова, 2 дорожканан Трифонова Вероника Кабяи, 1 дорожканан Стрюкова Екатерина Аллаяка, 4 Шабиева Исмира Джакушекорот, 5 Закирка Елена Ленская, 6 Степанова Анна Сунтарлуга, 7 Горбунова Юлия Джакушекорот, она Аксус Распопова Елена. Маннатан әдді борышны құрақта етімігінен бастың біремене көді біті Шабиева Исмира бұл білен әйе қыраңыт етті дүз дұрышқана хүлеуға болған тауытын кенеға қаты қытын сөп предварительно әттімекке бастың біремене көді біті оны республика құрақта етірін көйелаға О келинге котунгу куракта етин президиора тренера Нечаев Петр Александрович. Я бу 2 хүрүтүмүнөн агыс кыттачы финалны хүрүгө киректер кенер бүгүнкү күн программатор хамы битек 12 чодан 5ке хүрүктөрө онун бүгүнкү күн оскола хаста ологга хамы турген бой кыгыттары хакайрын бу хүбез юбилейный манчаро спартакиадын койлактырын бүгүнкү баарыктары. Онугуннан чепчик атлетика бүгүн элбек сүйрөлөрү көрөк бет ол быгыртан бары кетер сүйрөлөрө бастың беге спортсменкалар бут сүйрөктөрө 5 метрге онна 3 метрге Наталья Леонтьева, Сардана Трофимова кирсилерин көтөбүт эккен Россия чемпионкалары биддестер оларын Наталья Леонтьева бетин дистанцияда боллана Сардана Трофимованы биге марафонка бытын билет. Оны кинеттон кин дойдутуар хүрөгө үйө билүү. Онон же хедда интерене хөтө кишиле болоктора 5 км дистанциятын Наталья Леонтьева бетин Шүрер дистанцияда Антон Хадана Трофимова билерге көді болырын Рио де Жанейро Олимпиада путевканы ламбаран қомайоғын санкция билдері дебітінен күттіва қағабыты оғаматы кенне республикалық тақтары өйдеқыды нада марафонға олаты 2 км 195 метрға Шүрер кехе бөлетінен білебет. Онантан Леонтьева Наталья бәтін дистанцияда хүрер. Жа білен болған тобытын 2 бекке ұравыт. 4 дорожканан әппеден көдік Шабиева Исмира Джакушек қора. Жа старт бірінне. Саарқа формула жа бұл Шабиева Исмира Онны кенники көнгө тагыста, оннотон лидерствону бербеп болла. Олох үчүгөй биремени көрдөрбөп болокта. Оннотон опытта хүрүктөр хиддан билелер, кенер бу хорол спортсмендер олох мун крайдарына хүрө хатандар, финалга кире хатыр болоктарына лидердер
Arida henelerin Karastanlar finaga hürer gına küçlerin Karastanlar bastığı hatta 10 metrene hüremman ondan jen etegalın uçulu takana katanlar lider kuduk bolar finaga rekire gına hüratırlar. Onun henelerin bari satavattар diye bu bilgin kolubura körüyokbet. Sabi o jignan startta dağına daha üçüge sokurdu gete olaranti distansiyar tutuyor liderlerge taksan baran on tukatın öktüvata. Ondan 100 metre hüddak ciddi görün startlar olaran kallakana bireme metok bulunsep o günden baran spor istoriyeti arahına jende bağlar altın hallaka Armin Khariyen Germanya sportmeni olimpiyada altın hallaka ringe yürüyüp olimpiyada hamas tüggen startı var olna ki bu ne billi bitano dar atın komanda prestijileri protestörüne bu ki pastartı biçen kayıcı bitiren finaline hürüge olimpiyada finalı var kene startı kolokata hama bitek takkan baran bastığı 10 metre uğra liderdir aksanları hejen de olimpiyada kitollar çiğne oldu. Ama startı var bunun orada kejen hidda metospa gibi olur. Jarаны bilgin eder olatlar taksallar eme 100 metrege süreller bastığı zabek bastığı sürü bolar bastığı zabekka sette sportmen taksıga okurduk bastığı doroşkanan Georgiy Adamov nam kiz doroşkanan Leonid Semyonov tapta ühüz doroşkanan Ayızхан Petrov мән қаңалас төрдүхүнен Николай Рufov үһә бөлү Юрий Саенко Ленскайттан бехес дороşkanan 6 Борис Троев чурапчы ona Артем Иванов Нюрба ола хәттес дороşkanan барыга. Bu zabekkatta Rufov Nikolay bu yöhəbilitən qattar respublika me bu 100 metre hamı biritten indiki köngə həcər sürüp kenitten təbəqə təyibik manda olanatan bir kattaçı Filippo Peçeyen Borisne Kuraktayiga hüdda şödü hüren baran kene bugün köngə me ataqanyıtır qattar bolan bu 100 metre akastamıda toyda qatta 100 metre me taqa 100 metre oqaman iki toy hüdüqte taqa hüdda baxanenalar ol hem bala kene ataqanyıtır bolğam tatın uran bu Kuraktayiga qattatan 100 metre qattatan akastamıda. Ondan belirtek kanadı bu vastavullah kıraçılarga bu liderler bütün iki zabeginan ararallar bu bastığı zabeg putar ortaku doroşkanan bihigi lider but Nikolay Rufov barıgati. Ühe bölü betin de tutar kirser ondan kine bu ühe bölü ıldaçıların bir erelleri var 100 metre ederlerge. Rufov Nikolay Çorapçı Sportivnos kovatar yörüne hacıbıta o kanetten Meyhanlaska gelen Ilyin Boris Nikolayevska gelen meçille hacıbıta ondan bilince ühe bölü bu beğendim tutun interyegar onta kattar emniyeten hüdda perspektifler hüdük dalını bastı kurakteyiler yerin bir işte meselege kira hacıbı sürük hüdda o patta hüdük. Aşağı bu zabekka behiz doroşkağa sürer Yuri Sayenkan eme belirtekka hep Lenskayttan solcar toğun toğusallaq bol eme kuhana hoq kördürülerde bu sümerdemite bu maçarı on yutugar onunca bilgin bu polufinalga qaydaq kirsere bite görüyoruz bilgin. Bu hatta ki hitten 4 kihe finalga taksar. Onun 2 zabekka me 4 kihini kıtta finalga taksan. Bu iki zabekte mügünden ağız üçü biremelaki atbordanan bağır bir zabekten 5 kihiden hep evder. Kasparı kihiden hep oğamman. İki zabekte mügünden ağız bastın rezultatı sportmenler finalga takanla hüderler. Onluk olarak liderleri te 2 zabekinden arartan sürdüler. Bu Georgiy Adamov İngiltere bastığı doroşkağa nam süreçte bayдар olatlar bollar barata toğun toğuz iki tehinça bir sıllah olatlar bilin sürediler eni. Bastığlar televizyonda görücüler eyaqatan bu ekranıda zerkalne kudukastar onun bastığı 200 doroşkalar ekranıda rungatya bollar. Onu da bu doroşka nemedir kastarlar bilin tadus doroşkanan Rufov Nikolay Hülya onu behez doroşkanan edde prederijanı kurakayda bastığın biremeli Sayenko Yuri Jara starbarında. Dara tertüs Nikolay Rufov Nikita Osta Yuri Rufov kini kennetten olaran kini ha emiye şuay konkurensiyanı kadar Boris Troyev. Tabu Sayenko Yuri edde pedim koduk Borisne kurakaya bastığın biremeli onun kini pinagara kira guna bağıragaydı polunsa takticeske mandame tokuda hüdya kanada monkuray guna hüdya mara pinagatiyen keye kenge 200 metrene hüdya garkan bolaçı hüdyaçı men beğenmeten hüdyan koduk fana 100 metrede bir hamı garkatar körüngüm kaça beğenmeten 100 km
mezde gen hüreci bitum. Ondan 100 metre hüddak bunu magaya hüddak bunu Allah kalem bir beda hüddak kudu bolası. Ondan sportmenler me hüddak opata ure eder da bolalar opata hüdükler ondan predetine bırakırge hanelerin bari hatavatırtın. Usayın boltu da ondan televizyon baktı gördük polo hatta 10 metrene ileri amaran ondan agadık nakatigenan. Selçuk daha polotuna bitiye. Körөбөт катылаһын. Бу кайда кудук тагысты? Олох метренен быракты. Олох тахтингердер. Я biliyor komandada bu yıl dağında dudur hüddan oğustan bu çapçıketleri körünger hüddalıqan ha. Küste hastabının kıttarı belirine hacer onatan bu yıl kinler edde bulanna mıttarını etellerini onatan doydu budur bastığı mesleğinlere kişi bitten eten torlar onatan hastabları komandaları hüdda küste borusunu tümügünden de kodakka onatan onlukta bolu okudu. Ona hüddan treni bolu onatan nam bolu hem küste hastabının kabul çarıkçı bulu me kanlı soğustara metan urukda boların bulduk indiki köyüne haccar komandalar. Ара билген 2 забекка спортсменнар бут белемнене хиджалар манна бастыкы дорожканан Уюстан Жирков барыга абый ола 2 дорожканан Богдан Азарчук Мирней үһүс Вячеслав Прокопьев амма төрдүһүнен Александр Нечаев Жакускай кини биге ме бир атырбыт эдердерге атырбыт тренер бут Петр Александрович Нечаев биттөрөпүт ола болар негенен интерене кини төрдү солунан барыга бехе солунан Дмитрий мен хаңалат кини булана биге атырбыт спортсмен тренер бут Борис Ильин итиллячта болар мен хаңаласы бола Борис Ильиновтон санатар булакына үстүгүллак манчары онютун абсолютный чемпиона болар. Аны тагынан 6 дорожканан Максим Будищев Жакускай, 7 дорожканан Максим Николаев Кебеев. Это манна ханатан этер булака бу Дмитрий Дима булрын жечази куракта етигар 2 местен алан турар атаганы турар кылмечи олага аяхан метрнан 11 сантиметрнан да каттыран турар кылаката. Антон Нечаев Александр бу атын бягада дехтиге Петр Александр Нечаев төрөпү тоготор Александр Нечаев Россия курактагыларыгар Дальний Восток курактагылар этелякты кытты бу кыйланын такыбыты оланаты бәте специализациясы дияқыды началай тақа многоборьяны, семиборьяны индяртнар онегінен 6 метраттан арит қабаққа хават болу барьерны хүліге үшеті хүләтчі Онтам дин көрөп дехи. Осана спринтерская дистанцияларга табу агата элбе хами билдер спортсменнар бутын итен тахарбы ки олар негенаттан опута мура хокуктак техданы деринин кини бетинти дара бардылар. Старт берлинде. Нечаев Александр Тадис дорожканы үйренер. Бесейнен Дмитриев Дима. Оларан 2 дорожканан бирген үйсүгүнөн келле, 3 дорожканан Вячеслав Прокопьев амма ола Бастаканан Александр Нечаев келле ола, мен көбөпүнөн Дмитрий Дмитриев 2 болду. Дмитрий Дмитриев бастыгы болду. Аранын кадапасы Дмитрий индики келди болду. Онан табыйсы финал болбатак манна сүймердене сылжаллар онна агыс бастың биремени көрдөрбүт оластар финалга тапсан кисеттер медальдерин Билин токистер ханелерин спортсменне бәбелерин жөдү беселлер негенен баштагы продюсерне токага хүлүлөгөн кистер ханелерин бары хатаваттар маннатын тактический кейтөбөтө метакуда даны ханетин Карастан онто финалга хүрерге Болуш өдүк стартау дикис дорожканан көдөкпүтнө Дмитриев Дима бу бастыгынан келди мага каңалы сола Анна икинен Александр Нечаев онна Богдан Назарчук Мирне ола үсүһүнөн келбит. Кene ол шөйдүк стартата оларанти бүтегер ситтерен улла. Билеген биге хакыра токтобулга баракпыт ол кенне төннөкпөт бахер битер. Сүрбехис манчары онюларын бахы көрдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын. Евгений Удин. Ekın Alasan Akay'nın formasıyla Udin Evgeni. Amma. Tiap urusan jauh mahasiswa sudah olan Udin Evgeni. Serematikan Stanislav Bayangasnya.
Чепчик атлетика бутыр бу Манчар ойнудун программата салганар би эйка билген 400 метрга кыргыттары онна эдер олаттары ол полуфинал это финалга тахсарын кирси олортон агысты бастың биремине көрдөрбөт спортсменнар финалга тахсыктара оннан медальдары болжактыра ол күрөктегине биге 12-4ден 5ке көрөпөт билген боллагана үстүнчө метрга кыргыттар сүйрөктөрө Мандатами интервью видео болога окудугатан отборочный темгенен Елена Мотовина каңаласкы 2000 жыллактар өкүс эме бир бу кытачалата хамайды дире оларын биремете хамы шүгөйдү хамы şey биремелака Аны 2 солунан Сакая Глухарева барыга кетенче 1 сыллак кене сонтартан сылжар үз дорожканан Айталы Трофимова нам төрдүгүнөн Диана Зайнагабдинова Нерингри бес дорожканан Милена Белолюбская амма Алтыз дорожканан Мария Пермякова мен каңалас, сәттехинен Алена Савинова нам, ақсығынан Ксения Стуканева алдан, Полина Васильева ақсыз, 9 солынан барыға Жокускай, 10 солынан Валентина Данилова Бүлі, 11-хінен Лиана Никифорова Чорапчы, 12-хінен Витория Нурмахаметова Мирней, 13 дорожканан Марина Соломонова Амма, 14-хінен Саргалана Назарова нам, Анастасия Никулина Алёхна Кыга 15-хінен, 16-хінен Ольга Курина. Атын быйдар манна стадион 400 метрда бий куруга бирергире оны геннер хаттаңарда гияктары 200 метр стартовый линиядан хагалан барандар бу финишне спорга галактарына хатта куру калыга кыгытага бу Манчар ойнулар оскола хасакы кыгытага хамы Хунҗстанция оны бүгүн осынын кыгытага оатага 100 метр оны 5 километрдар барды тимтенелер оскола хаста алар бүгүн күндөн этеболы көрөктөйдөн тимтилер Манчар ойнутугар онда бәйлерин командалары дек шедик кытандан адлага школра алтыктар енермебит Бу сүйрүкенниттен 5-тыгынчага эдер олаттар сүйрөктөр эмети оскола хастак спортсмендар быт ол кенттен 11-15ке 5-тыгынчага да күтүлөк кирсебит болуа 11-15ке ден программа сурулла жар оларынтон манна кырытык камсын сөп ол программа быт оларынтон этекемдеке биге көрөбүт ол кенттен 11-5ке 10-тыгынча метрга эр жон сүйрөктөрө 12-5ке этеппидин курдук эрдеппидин курдук олаттар уна кыргызстан 3 метрга финалдары болуа Манатан республика бары монны уттан хылжачылар көрөлөр булуктактар бягат бир дойдулактар гетен да билген манна көрөңгө тылжар булуктакыт көрөккөйн кыргыттар белемне Бере бу перекличка боландар биленде стартовый линия тактыктары барларын чемпионат номерine хорлообунан берелектен турatan эрлер этелибин көтүк хаттаңар эргире гияктары аны кем бүгүнкү күнгө хамай умматына кызды бүгүнкү кыйлааны таксага бәдин командалардан аллага школра алтыга жан катайбет Эбандан осынаттан бу кеннегеннеге хакайрер Манчар ойнуту болун Спартакиада народу бекучу болун международный оголога жечажы курактыйты болун манатан судейский корпус да кеннеге дан лете онатан сака МБК телекомпанията метен прямой репортаж онлайн де куду утара хидда карасабилля онатан опытыдыла даганы билен уже билетте бар экен тогун актарын бар билендер чоколелилер Мен бу сокомментатордун тугунан каратык кепсияктын баары Николай Федорович Байкинов Россия призеры алта частак сүйрүгө негенен бәте огун тынна хаме чепчика атлетика спортсмени болар аны тагынан нороттар кирдана турнирдерге эме сетелактык кыттан турарда Европа чемпионаты эме кыттан турарда негенен опыта бай деген негенен бу үстүнчө метрга сүйрүү тох эме бәте нюанстарда тох
уратылардағы дека. Атын урут балана 3 тыгынча болун 5 тыгынча болун 10 тыгынча метр болуннар ухан дистанция ки агайды хүрер куду ханылары да жоннор билин аны хорорни этачилер ухан дистанция та ки агайды хүрен каманже пиниске 500 метрade хүрер куду ханылар урут отон оннук тогуду болар багалаата онта билин калинге кемгеде кыйлагы бахарар голок Хидда кычымай болла, даже хоро-хоро фотофиниш бахарар кемнері бар болачылар, даже марафонға хүріге 5 секундынан қоттарон анды дерекас минутта мәрібеттені бар болалар. Онарта хүрі хиддан хатыр қайда, олу финишне сторга линия киряхтырыдлы бұджар болалар. Онытын әдеттен еметтен күйсі оғаттынан еме хүріктерін ары тәлдер еді, атақтарын ары жарытылар, атағарын ады, оғаматы ке әргетчей дейті сия прейхім бұтчыңа туға барды. Тәңі хайдығы болағына, онаты дұқайна тәңме қая болан хайдығы болағына жай сөйдік хетейлі ақтық күттарын өдеу қанады. Аны психологический бөлімден бар. Бұл қолыбыра кіргітар бұд тартатылар. Бұл көрібет қолыбыра бастықынан бұл бип кыз барда кені лидер бұғытынан білген сүйрен ер ол кәнеттен де кіргітар әтіргіл пилотоннан бардылар. Табу дистанция лидера бойчодан 5 немеде билингете 2 хайжар мотовен Елена Хүрі хайжар қаңылас болғыттан бұл кірстен бейік әтайбет ара көйе жемет тойдақа әдетәңі құрақтайлы ғанар кені көйлағынан тақарыды оғыматы құрақтайы жаны құрақтайы аранын болачы ұлақаманды кәпетнесті құрақтайыға оғылар ата оғылар бар кемері доғыян бар кемері аны тұн спортсмен барда раханы болар бар кемер бәлин тен аны ханна макка өтү бакка долгуянда бар каянсып онутан катахебет хүрү када кадырыр аны манна тон тактика мен ады өй санами өлелен ады кыйга колура кайдак күйүскүн кайдак актаранган канна стартыгын канан лидер кенниттен бараган ду ким кенниттен бараган кайдак барар неме кас куругу кандык темпанан бараган кахан эбегин кандык курукка эбегин жаваламе элбеге бахар болта атын сүрү жанта химбирта хакмат онито тенне кай богоман хакмат онито олорон рауни була каманда хүрен янгенде эдекело хорор үрдө халабыкендер токудо канада онотон хүрүктер мете химбир опатата билен бакырактайлар өтөлөр оголга дааны лоханьга дааны бакты курактаспе боспо каппы тоголор ононтон жарыктар ускорение оролору кайда скорана хадибутарын бәдер билелер онотон барлары тем битренде дахта трендер булагана сибелана малан куругун бачалына хаджарында сибелана малан билеттерсеп онотон хакката тостактарына хедиля болотора богоматан спортсмен рахана булачы ора догиян ора эпетнен хакис колнан бен сыга каттыт нахады гыны баранды бен на батаны хаджанды кандык коттарам бен онды метегенде ба булачылар эти көрдүгүт түз тогон бастыкы немерде Сакая Гулхарева сүйдө хунтаркыга кинекетенче бир сыллах төрөк болар онотон лидернан Елена Мутовина жар Каңаластан 2-нче сыллах төрөк кини Севида санаты кайын бу айдар кыргыттар олох 3-нче метрга сүрен эле. Атыманат улахан токтаганы бир векете хүрүнөтөн этегел агастык хагалатлар Орак кемге улана 2 күстә хүрүктер бәбәләрдә хәрәкәтләр агады голып катасен манасыган җеннәр пенискерләре яктыклар болачы огаматы бөһөргә бу Сакая Гулхария басып тагын бир немәдә хүрүк сунтарлыгыттан хүрүне баһалан кайдан саглаты кинәттән бәте токуды һәр улы пенискерләр калдакны бар мен скора мохтен катырыкын хәптән бар әдәттән дистанциятан битәнгә күен аттаран бир темпанан бара темпанан баран онды онды күйлеме бар кейбе халатамын көйәпен әптен такой дихер болынча банатан барлары әдәттән гыды тренде дактар олар дегеләр намалан бир болактар ондан оны да спортсмен талронады тренер әппиттеле Огаматан мотовина Елена чөдөн 5 немер бу эккесидер рейта каратын кодока хидда пока чачыгы сүйүнүп контролу эбен гонорар курдук өстөмө көрдөкүнө билген эле кеннитигер билген сөннөнөн ихер болукта кары атын сүйүнүп багалан көйлөн хагылы жаныме эме устуктада кентен олор хайдар кияри ханжана хайдар куду болон Огаматан хүрүжен хим бир
бән сүрәгән, аны кемне коммунист Onun barda bəyatın toltanutun hürədən toqudağın həppə jahanın hüddə qanaca hetiygəti qança. Ondan бүгүнкү қаллан тургун этер булакына көргү күрдү олок күннә бүгүн куяс күн болара күтүлдер багая кылыра көрөктөгү ахылытын күнүгөр ари сөрүүнөтө киһәтен декари сылыйбыта онтон бүгүн буланы бу сарсырдаттан күн олок көрөн турар. Нигән антон Оларантон пока салгынна билген сүрергә даны кохана соққалды салгы. Та хүрәгә бүгенге көн ише кыра халгына тылла хәнегеннән оны төкин көрөн турар. Хүрәктәге тохтаналыга мәһдәвәт тылла бит олар барда карагосың вакытта катыңарга сүрәктәге мәһдәк булды. Оны төкинеге кемнәне тохта мәһдәвәт сүрәктәге барлары тәң условия. Болар. Дәрбу лидердар бут. Бастыгынан сөйдә сәнәтка 191 нөмердә Сакая Гулхарева Сонтар, онна кенегәннән иһәр төрдән 5 нөмердә Елена Мутовина Хангалас. Елена Мутовина җабу каран хаддакы болы чахатын кара һәр биремәтен контроллы һәҗәр. Ариданы иннеке чарбай буттарым бу лидерше группаны төткәһеттен хастапта һириттер кәннәтә хәттиләр. Үһүс нөмернен иһәр Айталы Трофимова Намкыга 2-нче халлакыз Айталы Әмиятон предварительно бу Сүймердир көрөктегә Айталы үсүһүнән кәлбетә билген әме бу 2 лидер кәннәттән кени үһүс местәтен тутан иһәр. Оннан эше Василия Полина ямбот мәһә каңласта багаттан төрөттә кыз биринче кушка коротта катады колса бүндүр Василийскә жарытнар әме датын эдер ого денетек краҗан хидда бите билен аны отборышына гары табылды билен тон хиро ката болар билбәт бу лидер кәкәләре хиро хаҗар. Она Николай Федорович бу кеннеке сылларга биһиге сака херен чепчка атлетиката көрдүрүләре тагыста ядакна сыспатын булды. Олар бу аспыт олимпиада тергеллы ите бейтне качакта ватактар айтылар Россия командатын килдер биттере бите олар сака хереттен кастаганы ки күттөн сөбөтө. Онотон эше бир токпар 2-12 хыллага Лондондагы олимпиадага олимпийская хылга 2-12 хыллага чемпионат России олимпиада каттар браволар ен курактайга Наталья Леонтьева 10 местен алган турар ише кибиде олар кене олимпиада каттар браволар тагы огнама комойогын ата боларын коддук ол кененер кибет 2 кыгаттар кенеге допинга тотулган улан кабыттары ол эдде билибиде олар Леонтьева Наталья Лондон олимпиада каттуу болуктар бу. Жара бу күрәннәк кирсе булганнар 2 лидер бу толок рата бараннар билген Көрөбөт Сакая Гулхарева бастыкы һәр иккеһенә нәме кәннәттән то Елена Мутовина маган бар бутын күрдүк әме тәңгә һәр билген жа көрөбөт иннеке тахта баралар Сакая лок котан бере Котан бере. тахарым бар бадалык иннеге Елена эше такалата ого жара хиддан ток хири боланар. да сытыркайнар финал чугахата лок Дара кемде көйгө жолуда кем тулурда характерда да көрөкпөт билген ким ордук белемебити каңала сонна сонтар кыргыттара сүйрәнерләр иннигетер Дара бастыгы чемпионнар аттырын билек бидесе манчары манчары ньютон бастыгы медальләре билген ойноноктара. Дара Елена Мутовина мекиратор огама Сакая Гулхарева олог берен багат ба же олог не тахарын багат бата. Олар атакаланды же барандар ара же уре көйгө жолу биленде. Да олог чыгада атакалата темпатын дәккәптә онна да энеке көнгә тагыста Елена Мутовина каңала сулуга. Сакая Гулхарева балайда калды. 2 куру калды жем болду. Манатан эддетен финишне тока бросогоңра спорттен атынар ускоренияны кеметагылла хатабыллахты тоханар окейде көйгө келенсеп онтон Елена Мутовинатын эддетаңы хүрүлегенар көйәртен бүгүнгүдө күнгө көйәрер
эрелләк булуктак. Этинде бир кадрга көбөпүнөн 6 нөмерде Алена Савинова ме бу лидердер быстырыр кирсе магара була борунса хинеме нәдә кирсе сытыр хайда була оларын то бу көрбө кодык лидер бут республика первенствотын кыйлага Елена Мутовина лок эрелләкты кыйнарат. Алар эрелләкты кыйнар. Кине лок соготган сүрән һәр билген эссе борунса 12 месте хин кирсене көрөк булса берген көрөр Елена. Яра билен финишна спорга галлагана битәһе куруга калыр. Оннан уже кыйга бу балайны донорттан иннеке аппыт. Оннан хире техникатын да коддока хәдә караданы олорута атагата битен коддока олок кыйга җылдакты гәр. Аттыбытнан аста бу Елена Мутовина олок ишвей темпанана баранигер. Яра беңге сәпчек атлетика күнен бастыгы кыйлага var. Hürenyer Elena Mutavina Kangalasluha. Ekkihinan Sakaya Gulkharyova Barbutun kurduk baranihер балайда қалылар кинилерден де 100 местеген кирси. 196 нөмерде. 100 местеген же 4 күрдө таңга карета хажалар биленже хаме ката бүйрөбөтүн трени тугу болон хап курдук 100 местеген же. Интрига онна бар болон себеп. Би бастыга битере медалла калыр балайната. Я Елена Мутовинаны карават. Кенека 200 метр калды. Анатан көйгө жолдактык. Бет эрелдактык хүйренер. Онан да каңласлуугар бастыгы хамы марда кочколора агалады хүйренер карават. Дәре финишти кана даккандар Елена Мутовина чодон 5 нөмердә каңалас. Бу 2 тәгенче суллак кыз манатан билерге көтөк 2 тәгенче халак кыта балар. Елена Мутовина алып битегеннән келәнер көйгөлөк ситанаста. Дирәгерне. Дәре Елена Мутовина. Дәре чапчыга дәҗгә көрәнгән бастыгы кыйлага каңалас лугытан Елена Мутовина 3 тәгенче метрга улаты хәттән арергигә. Дистанциядан бастырын төнөктән. Дәре хәй болла бу. О, Той Сакаяна ме хитен кәлбиттер сыманна. Сакая киһинен кәллә үсүнән мен көрдәкне 196 нөмердә. Зайнагатдинова Диана. Нереңгирекова 100 болла. Дәре бүгенге көндә искойлак бут 3 метрга барылар. Окодык бастыгына кәллә. Елена Мутовина каңласлуга 2-нче сулактар юк. Икенә Гулкарева Сакая 2-нче биыллак Сонтарулуга, онда үчүнән Зайнагатдинова Диана Нереңгирекова. Жабу көргө көрдүк Елена Мутовина күн бартын берде Аллах төһәдәгәне рагынан кыйбытын иһин Аллах биреметін үчүгөй көрдөрөрү көрдүкөнүн көрдү Аллах финишка келем баран Аллах октон калла билигинтон брастар кинеха көмөлөктөр атта билигин сенетин булар болокта. Она билигин да бии кыра токтолуга барабы. Манчарыныларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жорфинеринен агардалыр. Кыттачыларга кыйы өрүгүйүн, көрөчүлөргө күдәнәп күдәктер умнуллубат түгенерин багарар. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын. Жоғын кейіні көмілөктен ұлабын. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735 225. Регистрация юноша 5000 метров. 5000 метров юноша регистрация юноша. Галямнелер Константинов Сергей Якубской Оргобар Тургу Салдан.
Дара билеген ите үстінчі метрға кыргыттар бұд түміктәтілер күріқтегіне онна бастығы чемпионка атын білует бейе қаңалас күйға Елена Мутовина кыйлақ тағыста 2 местаға Сахая Сунтар кыйға Сахая Глухарева онна 3 местаға Нерюнгериттан Диана Зайнагабдинова болла. Оны та білген чепшік атлетика 5 метрға олақтар түректері. Әрі бұл үйрігі боланы Капыры Николай 9-9-лақтары қаңылас ұлыға, Федотов Александр 2-лақтары үйе білі, Калачиков Николай 2-лақ Декушкай Корат, Драгунов Константин 2-лақ Чарапчылуға, Спиридонов Егор 2-лақ Намылуға, Тимофеев Абдей 2-лақ Аммалуға, Федоров Павел 9-лақ Чарапчылуға, Алексеев Александр 2-лақ Усалдан, Ярмалаев Джулур 2-лақ Усалдан Луға, Аржаков Иван 2-лақ Ильохналуға, Пестеров Айысхан 2-лақ Аммалуға, Христофоров Геннадий 2-лақ Таттылуға, Пермяков Афанасий 2-лақ Мяхаңлас, Винокуров Данил 2-лақ Усалдан, Панков Максим 2-лақ Мирне Кората, Тимофеев Владислав 2-лақ Намылуға. Жабуатта манна хастағын қора бұлақына әддетәңі ұтылы отборысны құрақтайдет түміктерінен Капыры Николай бұл құрақтайғаттан көйеден хабағалы бұд, о күдді кені біреметі 15 отахетті күдді кәті әддетәңі хүлігі, онырдан атын ұтарлағатылардан чақчы лаппа қақтақты кәбіті, балтыра құру күддігінен араға қуатан кәбіті. Онырдан манна бұл протоколты көдіққа Аржаков Иван бұл бұлырын дети азы құрақтайға 3 метрі мәхеддәқ хүлігі Ақайрын командатыр хоғытық күхікіміз медалі ғаббыт ол хүджар Аржаков Иванен бұлырынтын дежазы құрақтайыттын өдейгіп болу бұл де хүлеға оғаматат бұрысны құрақтайға арисаме хоғысты хүлбітаттан біліңе де хүлеға қада болырым білбәппет оғаматат құрақтайытылар бары бұл манчары тиғылатын күнін біленлер оны подводкалан нүчілер тақы подводкалан же манна хамай чепчаларын көдірігіне хүлелер оның бағыр бұрысны құрақтайға Ари қарыстына оғысты хүбі полақтарын сөп. Онытан де хүрібі көдіріға. Манатан Драгунов Константин бұл дәліні бұсты құрақтайлар әрме бақты хүбі местелігі тақсы бұл сүрік бар. Чырапчылуға. Федотов Александр бұл үйе білі. 2 біременен кейбіт, оны Калачиков Николай Декушкай Корат. Jonathan Huri Kudrega, best metre and 1 kangar ergeler, at the living good stadium beer ergila 2 metre. Manautan 6 metre finalisteren attıbıt koduk bastığı daroşkana Hülya Stepanova Anna Suntaruluğa Bremeta 10 sekünde hübbet oğuz 2 daroşkana Hülya Zavarukana Anastasia Jakuska Korat 10 hübbalta 1 2 daroşkana Gorbanova Yulia Jakuska Korat 10 12 3 daroşkana Sabiyeva Esmira Jakuska Korat 12 hatta 10 5 daroşkana Zakirka Elena Lenska Korat 12 9 6 daroşkana Olsa Valeria Jakuska Korat 10 5 7 daroşkana Kolesnikova Anastasia Kabayeluha 10 hübbalta ühünen 10 aksa daroşkana Kim Ekaterina Çoraptılığa 10 5 7 Manatan biremelere etellerinden bu finaline hürüge hame bastın biremele akıgıtlar ortakoğu daroşkalarına hüreler olatı tödüz behes bolar ondan da kötü hüriyetçilere aridanı hette taksız biremeler hürükte boğular ondan televizyon karayetçiler ehe bağım tağıtır manla hürüye bu tödüz daroşkanın Şabiye ve İsmire bu edetani Kurtaylaga kıyılağının Respublika Kastağı'la kıyılağı ondan o ilgili katılığı Kurtaylar prezidentler oldu. Trener Nişay Petr Alexander Jakuska Korat. Ondan Petr Alexander orku hılatan bu acaba 6 metre atı bu sprinterske distansiyalı goğanı ıstanı körünlerler ebbağ opıta hetiyle sportmenleri Rusya Kurtayların kıyılağların iten tahabut opıta Hamaytın opıta treydi tüm bir destere
Onu ketәбеде. Оннотон олаттарга 500 метрга ме финалисттер бут. Биллелер бастың биремени Николай Уруфовка дөрдө үһәбүлү күрәчегә кени 11:04 биременен келде. Салгы бехис дорожкадан шүрүгә Юрий Саенко Ленская ола 11 хүрбәт агынын келбеде. Ол кенне жа бу бастыкы дорожкадан Айсхан Петров мен хаңалас 11:69, Салгы Александр Нечаев Жукускай 11:57 эти атиллибит Петр Александрович Нечаев терапит ола 6 дорожкадан Дмитрий Дмитриев мен хаңалас 11:4 агыз, 7 дорожкадан Богдан Назарчук Мирней 11:64, Аксыз дорожка Вячеслав Прокопьев Амма 11:14. Оннотон үз дорожканан Борис Строев Чурапчы. Лидердар бу тоттон бу ЭППнин коду Николай Руфов, үһәбүлү Юрий Саенко Ленскай 11 хүрбәт агыс, онна 11:32 биремене көрдөрбүт Чурапчы быгыя Борис Строев. Эти күрәктеги Койыт болуға білген әте-әтелігдің көрдік, чәпчік атлетикаға 5 метрға олықтар сүріқтір, әдер олықтар. Капыры Николай бұл бәті қаңласы олыттың тұрытта, оғымантан жүкірші қораққа Тартакынова Диана Дмитриевнаға әтелер. Диана Дмитриевнатан бұл кәндікі ғылагаме үлетін тренерскі үлетін хағалан хүдді ашы ретатыр көддетенірір. Кәні дәрді бұд оғылары дейті азы күрақтайлары болын, Манның республиканскы күрақтайлары болын, хүдді ашы біремелері көддетпей болыр, Дальный Восток күрақтайлары әріне бақта ғырттылар. Онытын биреме кәскілі тренер бұғырның біліне бет. Оныты кәні дәртір оғылары Отон кыйлагар бу бакатын шүйрү осынан биременен таққар көрүн, оныты биреметен ме бу Капыры Николай 15 атахетте кудуны кабин планы бу осколо хаста голого хиддаше биреме болор. Огаматан 15-20 республика рекорды ога бу осколо хаста голого бу жечази кемигер иккетенче агасаллака олоктон рекорд. Онотон бүгін күрәктегі басты күнігер әлбәк көріңе кирсидер болуқтара бұл қолыбыра Остол онютугар кенттикке күрәктегилер сағаланылар. Аны тағынан бұл үйәбілі нам нәхилегер Туту Мергир, онна Котугу многоборияға күрәктегилер сағаланалар. Онна национальный многоборияға аны бұл үз тоғын бейге трансляция болар херегер чәпчік атлетика. Аны тағынан мастerdығы бола тұрар. Әбеттен кеға бейге Николай Федоровичтің сырдатекпіт атақ онютын онна кылы болуқтақ иккичастан аны тағынан бұл осколаларынан, залаларынан пулевая стрельба, оғынан үті, онна гиревой спорт, гирене кетеғі күрәктегілері бола тұралар. Неганаттан көрәтшілер, манна бәдірі біремелерін аттараннар, шәбілер спорттарғар тиенлер әме өлжа, солжар болуқтақтар. Бейге олаттар бұджа тақсанлар білімненен әрелдер, дұрысқаға тағыстылар. Оны да білген бұл сүйрені көрек бұд. Дәрі әтілдіміздің күді 12 әргерге келдер. Стадион бұд бір әргері 300 метрайын өсі төгіл ханытауын. Маннаттан хамайты көйігі әрелләқ дейқін ду. Чөдін 2 нөмірінің Капыры Николай Қаңғылысылуға. Бәзі бірінде күсі қорыққы ерінер. Тартакынова Диана Дмитриевнаға. Тартакынова Диана Дмитриевна үйе білі бәйті. Үстіңінші метраға мәйдақ үйріге олатыр нүчалы тақас препятствиями хақа әреттен қоғытақ Россия спорттың мастер норматын талап бұд. Хидда үші реттатыдақ бұғытның біліне бұд. Оғама қомайық ең кәндікаларға травмалақ болын. Әнеметі мачарлығы қыттың бағала ақының баран әттілі хаджан. Онтоды қылы бақы білінті тренер бұғытны хаджар. Хидда үші күхіндік іші хүрей біті олығыматын спорткатын травмажан хидда мәйдақ делы бар олды. Мәйдір бола кейі. Әті қылы хүрек бағатын шүйе қойбатын. Дәрі стар бірінде 5 метраға олатар әнелерін жеке жылығы тұдылар. Манатта хүрей көддіріға таманық опыта хүреттер бастығыттан мұңқырайдарын бара атаватыр. Таманы араны оғалар әдәддер. Онын бағарыта опыттар тейбәтінен бағар ариданы түгген тәтімні ақты қалаты. Бұл әнеке хиджатшы ол. Оғыматы көрек бұд. Хүрей көддірін еға. Алтон төрдүс нөмірдәк Егор Спиридонов. Баран егер Намола.
Кенегенте чөдөн икесне да боҗа капыры Николай бу хаҗар Хаңалас. Каңлас лу же. Онны билен хаңаластар 2 кыл көмес медальләрен ылыктырын сөп, олак бастыгы көне олак үчүгөйдүк саглыктырын сөп хаңаластар мөчөпчүк атлетикага. Да осына Каңлас командаты мехидда күстә хастапта кудук 10 метрга бүгүн Каңластта хүрөгө аббакта голлак манчары спартагатын призера онаты Сакайры Норотан спартагатын призердара монитон өлөкмагытылы марафон курактайтын кыялага Вячеслав Громов. Нан Каңлас командаты мехидда күскә остан кабиде көстөр. Аны ата коньютуартон аңырдас Егор Филипповтар эме кирсетен көрөкпө беге бүгүн онютун 2 төгөллак кыйла Егор Филиппов бүгүн эме күрөктехитин сагалыга манчары онютуар ол беттен кеhe боло 2 частан кылыга кене колонуга. Ната Виталий Васильевтин кирсилерин эме беге көрөр бүтүн олок кетехалары вот да кайдак результаттары көдөрөлөр кайдак кирси болар. Ата соллактан каста төгөллак абсолютный чемпион Виталий Васильев онда Егор Филиппов бүгүн оюларын кыйлага оннан беге республикалык кастаганы рекордун айына кирсеттире. Онда тамаганы ме этен харбытын бу булрыңга жечазы куракты үстөмөнчө мехдах хүрүгө кыйлага Иван Ржаков элөкмөлү отан бу хүрүгө кыттаҗар. Отан эме катахебет кадак хүрүрүндө катангорык бит. Бирингете отан эдетаңы түмүктөргө еще время когда бит Николай Капурин экенен хаҗар, отан көне тренеры химетін аматын истен биреметен контролы хаҗар булакта хүрүгө 5 метрга ке биттенди хүрү ататагына чогына же этейде актикелен Украина бастыгыттан же умнан туран бартын тогота кайда хүрүн сөйө калты хүрүн габыстаканаты кендики фиддагырган болончу. Онтон спортсменнер меттен бакырактай бирингетен оголого хидда бакырактайлар баалар. Онта бу Николай Капырин иннеге тагастан бәден биреметен баранер болса. Бирингете үс үрүк экен үйөн таңга хаҗар кудуктар. Онтон основной масса кендер хосыдылар. Бу Николай Капырин нигите төдөн 2 номерде Каңалас Вола 99 сыллак төрөк кенекенттен 64 номерде Егор Спиридонов ихер нам Вола онна үчүгүнөн ихер Тимофеев Абдей 111 номерде 115 Аммалуга улуга та маттан эме элбек быгый атактак эме онтунак болаттар балалар эме чөпчүк атлетикаттан эме бир эме син балайда сайдыбыт дойдута болар аңардыстан 100 метрга ме көрөкпүт Михаил Жарин да бетин кайда көдөрөбүти эдер олтар эме кенниктен таксан эрелер Михаил Жарин колура чоропчуга 100 метрга бастаа пуллагана да быйыл кайда болорбүти отборочныйга кини бастыгынан келбетага жакка бихи билген тон олтар бу десе балайдаганы сүйрөктөр эндигенен бихи билген кырытык сыйналаңга барабыт. Манчары юларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жөргүннөрүнөн агардалыр. Кыттачыларга кыйы өрүгөйүн, көрөчүлөргө күрәнә күрәктер умнуллубат түгеннерин магарар. Сахалы тыннак хити көмөлөктөн алабыз. Жогон кehini көмөлөктөн алабыз. Хакалы тыннак көмөлөктөн алабыз. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735 225. Федоров. Да.
Кыргыттарга 3 метра кыйыла. 3 метрга протоколы алан бердилер. Мына экнерек барыбын 4-5 немеде мотовен элена каңласлуга биремете 10 минут бегенес 6 сотай 2 месте Гулкарева Сакая Сунтарулуга 11:09 сетте. 100 месте Зайнагабдинова Диана Нерингриулуга 11:10 үйүнен. 4 месте Василия Полина Жокушка Кораттан 11:10 тет сотайнан. Трофима Айталы Намулуга 11:10 агас агынан. Пермякова Мария Мякаңалас 11 сүйбалта биринен. Стуканева Ксения Алдан 11:09 Курина Ольга Элёхме 11:09 Никулина Анастасия Элёхме 11:1 биринен. Беллюская Милена Амалуга 11:5 агас. Сабинова Алена Намулуга 11:5 Нурмухаметова Виктория Мирне 12:04 хетте. Никифорова Лиана Чурапчылуга 12:09 Соломонова Марина Амалуга 12:10 агынан. Назарова Сарглана Намулуга 12:00 агынан. 16 Данилова Валентина Билиулуга 12:14 Дебо бойдар бастай күнгә җәбәләрен командалары осколары урагалылар. Онытын урда Мачаро нитер текенне крохтан битләр. Манаты чапчыга дәтига 2 станция бар. Оскола хасталыгы 6 метр оны көгөтәгә 100 см, уатыга 5 см. Дәбу Николай Капырин олох рагынан билген бастан ихер. Каңалас улугырысы бир кыл көмес медале агаларга жолган олох рагынан баргаттан ихер бәйтен конкурентларын дәкка көрәктәчләре. Онотон маңы көрбепетнен иккиһинен ихерете Егор Спиридонов. Намулуга 6-10 немеддах. 13-15 немеддах. Тимофеев Абдей Амалуга калан аста. Огамна кенеген тенде инчуга соғысы далар. Драгунов Костя 10 немеддах бу экретер группаны инники бахаланер. 10 пока хаджар. Ата юривит химбир атын аридохун. Онан кем токудан хепке күйін аттаран хиббет ок күйіге кәлияға. Бастығыдан күйіске тейін баран кәндеке бұстар болы қадияғы деп. Тоқығы сонытын күйістерін бәлері жарықтан бұтты оқтарын білелер. Жарық кәмегер ұскарына орандар кем қанды ұсқа орағына үйрен әбен ұрдаттарын бақырық тәйлігі күтті бұл планы қап планырын бәлерін қақтарын білелер. Дәбу кирси үтереме сәрейдаққа үхіс местехінеме сытыр қайыры олық кирси 2 үхіс местеға. Олық лидер бұт республика лидері бұл бәтін бір састақтырғар явны лидер Николай Капырин бәр тәріліқті көйіне. Олында қаңыласқа маңытыр хүддақ надылауыз қолыры қаңылтан әрелер. Қаңыластар енекеләқтер өттен көрді өт бейген бұл сүйрелерге олықшығы результаттар көрділер. Покровская гейкеренче алака ақан роттан спартакиада гитылды бута. Оннан стадион ена олып да огаматы кеннеке такол стадион ридаганы эргерен турар. Оннан қаңластар үсөчөдүк жана камсан бедактарына. Индикетен ола индики месте командага кишектирин хеп курдук. Константин Драгунов. Чурапчы исүнәне. Тактүнәне. Нәре Николай Капырин бәйтер ола қарылақтық техниката дағаны хүддақ рығывай. Дөхүрер, онытын үтілі әти бар, торста красиво, то правильно ден. Онытын Крыгывайды күйлі ке эстетическаттаме бұл спорт көріңі хем бейджаныңы зрителігі ананың олар. Крыгывайды күйлі кейіні көрігіді ордық болар. Оғыматын хорор кейнетті хаджа хүйліктергі дақпына тоғыз техникалақ болан бағандар андыды құрақты хейлері хүдді хатихилақтық кәдір хүйліктерме ба бұл ачылар. Әме бәлері тұспа соллақ істәқ спортсменлерде. Қат бидді кейға бәтігер оңғылы бұд бәтігер хөпті бәр техника женеме бар болар өт. Хорор кей көннөр хата маны оңголук тактын көннөр хата бутун нагру бортугуна кайып курдук. Анатан кат бидди кей бәтен оңготу бар. Майкл Джонсон ден рутте 100 метр хүрүк бар толок кадер ямара хүрү. Американец ол кейне жаттан техникадан жон барда баха карар тогман анды дөркасмена боларын тоонан онаттан олимпиада үстүгүлдө чемпиону боларын бөгөтүнө кене техника мен бәм техника меха бәвер
өрөһөп болар ден уротон кастан турар. Константин Драгунов 3 месте аталыста. Дәре Константин Драгунов 5 месте дагыста ден судья информатор етнерер. Бу Драгунов Костя Екатерина Драгунова чороптылуоттан кыттыакта бетерәннеге де 90 елга хүйрөгө эми ухун кемнерге дакталларга республиканская курактайдыга хиддахты хүйдүк болор онотон бу хатта бу нарратор битеге готун битеге кем болду кемнике готун өйдөрөбүтөн онтон хиддак кыгас биремехин уретен жарыттан оксон хин боросна курактайна ахан бу курактайга кытта браволла онтон мек катайбыт канта колор Яра Николай Капурин олох асюритен така балай махаддык таактык индике көнгө эрелякты кер жүрөт татимен эсе түгөтайбы курдук Онны көсөбер курдук. Кини темпатын олох колкутук ихер. Ата кенега Даманна олох кирси болотыр. Николай Капуринга бүгүнкү күнгө кене соперникатты биреме курдук болуун кене бу республикара ихинен мууртамакка билен эдегыл тунучалы така параллельно Дальний Восток курактаатчыларын гытта таңга хүрө биреметен колонун көрөн хеп оны Россия тагына хүрүктөр гыттыны колонун хажар болонсо Бу көрөбүт 6 номерде Павел Федоров эми энники таксыбы курдук чурапчы командата 99 жылда ол Павел Федоров. Павел Федоров эметен Дальний Восток курактагылары эметен президенттик хижибытын билебит. Оны эметен мен балайма опытта хүрүк. Тенде хүрүк өдөрөгө өз местегинде кыжык хидда кишиде буанарлар бу кыгатагатын каран хаддыгат. Бу олох хитен астылар. Бары жеккайын. Бир темпанан баран ер болоттар. Сотрудников конкурсулары элдиге. Эме кохана хокту баран ехелдер. Егерде хутна. Я мандатан же хүрүктөр бу эбек бола хүрөнөнө же токуду айыр булуктактар канна же финишне спорт оңормон жомото кота хатымын сыга калты урут коют эддик түгөтөн кебестактарында бәлерин очата болун такын хеп бедер финишне борсого ничалы така финишне борсого метовски эддеттен илля тагынары хетигидак такынсып битек 100 метрга скороат ибеке оннарынан тоата хок онотон үдеги болгана билин эддеттен галянада Дербу Павел Федоров, тердүс номерде кенигентен Константин Драгунов егер. Ото олох бирге хелдер хүрбет тердүс номерде кинилер кытта эми теңге жүрен егер. Так, хүрбет номерде Николай Калайчиков. Эти эми шемердер күрәкеләргә шүрбеттерен курдык эми. Олох теңге хелдер тиләр. Николай Капурин. Бастыгынан әрелләктіге. Николай Федорович әпеден күрдік білген Николай Капурин. Үксін кәджек бәйтін күтті, оны біремені күтті. Ақсуған ер бұқта, кетсен ер бұқта. Білген қайдақ біремені көрдері бүн. Дегенен тон бәлеме үшігі бұлықта. Иннегінен Билен кайда биремени көдөрөбүнден сыллак соруктак син бир хер бокта. Атогы кене опытта хүрүк болон республиканын мурдамакка. Бу бирер гир хитте. Результатын же бетин биреметин атын Россия гадда хүрүктөргө тетенден көрөр хүрүк болбут. Атын тахамга жадда. Ари дүк тахам. Биреме сапениктертен нечолой тахана болу бушеджер. Дәре мында юсол да бу 2 месте 200 месте ине кишаҗалар. Николай Капуринның мыҗа 200 месте да ватыры кеннәртә җуһатанара кудук примерно агуанча тагуанча метр кудук кеннәртен яр. Ишегәне бакыру бабыла һәҗәндә кудук агымата. Аллах темпатан Аллах төһәрбәт Николай Капурин биттәгенән Аллах. Ол шуйдыгы. Әшә пет кудук атын
спортсмен хүренен баччыңа ирдагына кордогона же кенегемге дигенен хапке жартамыки онук хүрөктө баштыгы тетиме аридагына контролуна хогосире боланы кенеке хылыян баччыңа эрен коронже өчү күскелерен хөп дигенен анды жутагына олимпиада тагына корактайлар годокка 10 метр хүрөчүлөр баштыгы 5 километрдер 2-5 километрдерна Түрген болар. Николай Федорович Антон бен опыттан бу кенеке результаттары дагына кырдыкка бу сакалар өксүнөн ден ухун дистанцияга ордук кырдыруулары сетелер. Табе атын айкаттан атын Көннәре тәгәлле җәйгәр һәҗә җаммут күнтән вахана нергәне батак җаммут анатан һәм биртә багар батак бит көнне тәмнегә таңмары бит бер организмы тәгәлле сыймыннар булыкта ден әтәләр о сабагларның бетен йөреп бит Дәре Николай Капырынҗа дистанциядан төмөктәдә бастыгынан оны каңласлыгыр 2 тәгөлен көмәтмәдәре алла бу бәт инегә карап төдә 2 нәмәдә трактайны бастыгынан төмөктәдә Жара Каңалас улугун ылжачыларын Каңалас улугун командатын гаддалан кебекен 2 көмеш медаль алдылар. Сүрәтчеләр Картахты кетеп жүр. Дәре 2 мәстәне хәдә катыгылар кисе болар булта. Дәре беһи билген көрәкәен 2 финал. Дәре Константин Драгунов диләр судья информатор команда көрәк. О, дәре Константин Драгунов тәдис нәмәдә 2-нә кәллә. Драгунов Константин Чарапчылыга, оны көсүнән Докушкатан Николай Калачиков. Да, чорапчылар үрүм көмөс медальләннеләр. Онна тиятелден көрдүк Жакутская командата бронза медаль Николай Калачиков агылды. Николай Калачиков метен училище Олимпийского резерва оставарона 15 илелән хәдә шөгыль моннан Кайда курдук фиништата. Аллах темпотын төһәрбәтә даганы. Өтсә әптә була. Аллах йөрәк көтә фиништата. Атарысы хлай батак курдук. Фото нотариданы грамотный тренер бабуандар хәдә ашыдык жартанандар хилен битен дә барынан хатын Аллах быстыктырырлы хибәттер. Атын огаман хагыру бадактарына жайтагалы Аллах көскә бадактарына да аны да кадак болары билдиләр. Билингетә генә республика тагына корактайга бәтин кыгар толыр эрнер кыктак боланты бәтин биремедән контроллы җат әдәттән тренерын көтә хәбәләһен Шебелетен бачалынан куругун бачалынан эргири бачалынан хаҗавынҗан урда график бөтен констанны хизип булымсыз онытын бәтин биремете болары булды. Хатыр кеменен бияка протоколы аглам бирәктәре онытын хәдәт яхпет. Жара оннан күндө көрәчеләр биге дә самый кетеспит бүгенге тепчке атлетикатын программатыр самый кетеспит дистанция үкелеге 2 метр жакталлар. Оннан Сабдана Трофимова, оннан Наталья Леонтьева кирстерин көрөп койду. Беги билген кыра токтогуга быстабыт. Манчарыныларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жорфинеринен агардалыр. Кыттачыларга кыйы өргөйүн, көрөчүлөргө күдәнә күрәктер умнуллубат түгенерин магарар. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын. Жоғын кейіні көмілөктен ұлабын. Акыллы тыннак көмөлөктөн ылыгын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735 225. На регистрацию 5000 метров. На регистрацию. Регистрация на линии старта 100 метров. Женщина на регистрацию. Никита Татаринов. Кuyağınlıktan giden.
Кинене удары тахан турар. Üçü günden gündü gökkaranın körәчләр gündü sporda taptaçlar ханан şübһәһ юбилейне манчары oyuncuların mastırdığı görüngütten bu haberiне көрдөрөбөт окудук сехнин тибин бой биге бо спортивный комментатор Жолстан Захаров онна манчары oyuncuları аркасында голлак призер дигин oyuncuların үстүгөллак кыйлага Иннокентий Макаров. Дәре билген то көрбөк ду бу 7-15 киллах Эрджоннор хеге иннетигер Федор Никонов Ленскай онна Булунтан Александр Шебетюк Кёхмоннок. Дәре Иннокентий хадда курачы бар турары оннан маннаги эдгирге тох сенсациялар боллары мастардыгыга. Мастардыгы та булып булгаттан хахан ротайдан хәңәрән бәдигер улынан көрүнгө болар. Там бу манчары oyuncuların бу юәбилер дах кеңдек даланакты открытиета кейне октырыр кей кара калтырыр гына туппуттар. Юәбили бәйлеге бәте тупсуут, соло тупсуут, жаннары хәргәксит биттер. Олорду кыжастын бары сабаден барыларын төменнер да күрүләүле бар бу биттен. Антан бу мастардыгы болланы бу. Билген тардыгалар болаттартан улахан көрдүлөрү мен пока сөйдүп билбеппен бу хаңа таккан ер болаттар. Так. Аны готтон бу 6-10 киллага дебастыгы кишилерге олус жөй капсалар болуп тургундук Сергей Черкашин, Степан Сосин манна эки фавориттер бастыкерге көрсөтүрө Сергей Черкашин Маханстан. Кыйны питавнотон хаса яханайы лидерлер бары бәвелен көтөбөчлөр окудук 7-10 киллахтарга Станислав Иванов на Михаил Ковалик, андер чемпионы кишилери Станислав Иванов булун ола. Икино ласанын эрләтик кыйында элбәкин шохтырда. Онтон манчары ойнлары бир кыл күмүс финалга кисеге бит Михаил Ковалик маннагер гирге икино ласанын кайтырда. Онтон агон киллахтарга бу iki кисегеннен эме олус жөй кишилер болуктара Артем Варданян, Юргун Пестряков республика Жашибей боролу жар чемпионын кытары кисега. Онтон 9 киллахтарга ме Серебей обургу 2 кыл күмүс медаль кисер болуктара Павел Чингараскай онна Егор Байшевы бәбелерин кыта көсүннөрөгө. Онтон бу Крастеевит маннаги эргиригер механавар хамы күчтак противостояние мастардыга Егор Байшев онна Павел Чингараскай болору боло. Почти финал болар ула. Көрөбүк кудук Ленскай ула Федор Ленскай ула Александр Шебетюк олус жүдүк кыргывыдык сөйүнү христе оннук кине такканер хаңа болуп биттила. Оннук эки сергеге херлетек тагыста. Дере билген то Сакаерин атрибут мажыныта Егор Кудрин орто кылматтан Сакаерин спорттун мастера онуттон бир күчтак мажыны тасыга онна кине утары Николай Потапов. Егор Кудринген тардыспата балайды болла. Оны оланы буту именно бу мастардыгы кине тох кандидат степенин баран комиссиян. Хады көрөбүн тон улганны билбете кол. Маннатан Кудрин ара дванал улары болу жемени эренаны. Лера билен көрөкпөт хадда киши боларын оттон көрөшлө биде санын этефин бары бу хасы яна 16-лы мажыны кирен кисега оноттон бу бары сыйлан талылан капиталдар болдулар республика 16 кирен бәләре бу кытыр путевканы хар көрүнөрүнөн бут болоттар болалар. Дере Егор Кудрин Сакайрын атырбыт мажыныта механавартон бу историяга механавар бу 10 күчтө мажыны хейер бу Егор Кудрине бәме Рой Джонс Сакайрын Рой Джонсын аттыгын яханын көө жанжа хатак багарар бу лидерлери кайтландырда. Бәднә будан лохын олтыры эме кайтлы жуктарда бәдә тандыгын онюзун касты кытта жууда. Дере көрөп билген. Икете кытта жууда. Байтара о işte bu. Көрө кудук олох турда. Бу турда Егор Кудрин бу Москвадан келбите. Эдеринен тон да tetемне фаты катта. Бу веха жаңы ола эме агон аты сенсация да яха булалура. Му көрөбөт Егор Кудрин кудук аттак соллах мажына. Тарба туппада. Да улхан таран болотур. Секундандар үдүлүлө. Иттерин болгон хеп кара. Фиксатор да тарча ханнагын. Кудрин табыгын тара. Ава Жара, отобыта, Егор Биге болла.
Яре. Егор Кудрин көрөкүтүк ахан тууртардан лонуты Егор Кудрин мунгар ким турарын бары бәткейен харакатын көрөлөр. Сакайрын эме атырбыт тустуга атырбыт хасажыда Дмитрий Шадрин көрөкүтүк бәдин бүдөйт лаан. Бача бада маятниктан кепсүдү. Маятниктан эти маятниктен тема немадан эти хаман антак те хаман ен бедреттен сите хамтар бака бетте готер блин карарыныр эти. Бу маятниктан сайда. Оланы билбеде бутарам бедде не катра. Хамитер бутарам бедде олен тора осторон каттарда. Таби биге олла патапап тебрин шедик терене төмүрлөн кирен нада дерол. Это опыта Кудрин опыта балайма. Кене багаштак булади. Багагалбак. Тебрин Исеттен патапа булла тасетте Кудринулла. Егор Кудрин девлинеме тугорды куда поста. Хатто 15 киловаттон манда конкуренция улахан дене технада кодик Геннадий Борисов, андыды чемпиона Аял Карбаканов, Алексей Федоров. Дера Тяготен байтар бата девли камсанен надо. Егор Кудрин. Стойка. Тарбанан кайда. Iki vilga Kudrin. Дера көрөбү курдук. Мастер курдук. Олус үшедік 2-1 санынан балайдағаны тәнкешеге кайнетесті ортақылыма бір хамы жүхін ола Егор Кудрин. Мұнытын бігеге құдыры көмінен мастырды төннефі білген 5 километрга олох учуга шүрүү болу окудук Наталья Леонтьева Россия чемпионкада онна Сардана Трофимова Олимпиада теңкітіқтақ беге кәріңанды бұта сақа херен бір хамы маннағы шүрүүге. Дәрі білген бен тылы беревін спортивный комментаторға Степан Паслесекға. Кыргыттар бот стартатлар маннате телевизион курдук Сардана Трофимова ондан Наталья Леонтьева эре кирсилерин беги көрбөпөт мен санавар бронза медалиген багар 8 таганы местеген манна кирсиге белемнер Ирина Осипова, Наталья Сотникова, Надежда Гоголева, Ирина Белик онтон датын кыргыттар бары аттак соллак Россия чемпионкалары болдылар 100 км негенен ухун тынна кыргыттар манна элбактар Федорович билер ордук кепсега Стенче метро жакталга стар бир тоғон медах Трофимова юрин баглан көйлөн сагалаты кенегеттен Наталья Леонтьева 109 бүгөдө бүгүн чаптык атлетика программы лак он гаде улка бары спорт чаптык атлетика таптачы чүрүлөрү хадана мен эдда айтабытым онотон үйрү катып болонотон бастыгы местен ала кишевин дебита огама кене бу өмыйгар богагра коракка Россия чемпионатыр каттанга бита дөс местен бита беремете 2 жасоты 2 метрден кабита оното бу хедда когас кемейгар спортсмен бастымискен тата огаматан бу манчара онитор юэбили бетен буун интерьерде бу 5 километрге үйрөдөлөр онотон бүгүнкү күндө чаптык атлетика бете Набу букады хама интерене хама бәгдән булган татын тадды кайлары көйден эдеттен жоннор итлахалары да ол сүйлүбүдө халында Сардана бу юрини багалар көйлән сагалата атын спортсмен хадыкта энеге төһөнө кабыстылар Сардана таңга таран барты тагынады бу Наталья хама бәте талана бөдө оното Россия чемпионатыгар бастыгы месен ала дебут оното өтнө көрүлөр огама Трофимов бетин бетин ототугар онотон дома стены помогаете нателерне бетин дойторда да еще хүрүнү көдөрөйөн катабет предварительно хүрүлөргө Наталья Леонтьева тон биремерен көдү хүбүтө бетин бигге жартна көн баталанаран оны битеп мезлеги финишкере биллебит анан бастын биремене Сардана Трофимова көдө огаматан Наталья Леонтьева мехдя опыттагы бекротейлеги бусу капыт анда да универсиада кытта жебот опытта онотон уркыгандарга горный бектен хүрен анда да класста спорт мастер болбут хедда бекопытта Наталья Леонтьева хүрөдө Наталья Леонтьева бетин
бәм дистанциям жембран энниге такан хүббете хардана чүрүнө олок үлүтүгөр алан бахалат ойлан ер чүрү жакада болор эсе билдибет. Атон беге Сардана Трофимовны марафоны сүйрер кыһынан билебит оларантон кинилер марафонистар жарыктаргар 4-2 километр сүйрбеттер. Кинилер билен турар оң дистанция сүйрелер оларан 4-2 болбода. Николай Федорович. Андыкта болор отутту 5 километр инди сүйрелер оң сүйрелер башкаганга көндөгөн колор длительный бегтен алар. Аны тенежеле 2 төгөл ускорение алар огамат марафонистер кене Kada bulan olurdan onun oradınlar. Ata 5 tönçe, 3 tönçe distansiyalı gatan arida kıgas bolunsa bogamatan skororsnoy bolar. Kendileri ondan hürü kadar bak bilingite kayları da kayardan ogamata kayları da kaydağına hüda dastoyne kayı bolacan etabet ikken nağına kayıga jolurda kıhta hürükler. Ата Николай Федорович, Холовра bu Sardanaga beytin distansiyada bolbadak bulay. Kendiha toqten trener sübelen söpete. Холовра bir tempanan Allah üddük soğuz tempanı lambaran ol tempagan öhtübakkara bar diyendu ebeter Холовra kini onunla yürekte kula marafonu sürer. Ki bir tempanı üddük tağına arı üddük tağına bollar onu tutar yürekte kular. Ebeter kaydaktı. Atan hadana trafima atan soğurup durar Холовra kini distansiyene bir tane küste tempana hiddanara kıyıga kalensep toyada Natalia bolan 5 tönçe 100 tönçe baltara tönçe hübüt bolan kene skorosnoyatına rido skorosta onu da bar kene Natalia bağır onlarından bu kentten hajar bolunsep totan kalembaran ola bitehe kurukara sportan rekabiyen onu bar taktijeske hübülerin trubu poloktarınca banta hadana bolana kene bastagatta küste tempana beren Natalia skorosnoy kачестводан быга атанды барын нада. То кадда болар билбет Наталья даганы түгген темпалаты хүбби дагайты Россия чемпионаттары улган курактайлыгы маннагы түгген темнакты хүбби сүрү анан билбе кадда болар. Ата онна санатыканада 2-13 сыллакы болбут Манчаро Ньютуар чорапчыга Наталья Леонтьевага 3-нче онда 5-нче метрга кыйыны берен кәспеттер заочно бербеттер онна кини Россия чемпионаты белемнән сылжарта инегеннән буспаккара биреметнән кини бастыкы местене бута биремет көндөрбүт биреметнән отын инеметен рукотерте боксага ме Георгий Русланович Балакшин метен бастыкы местене балака җилләрдә гоман Жеруко Шами Сабирова ханатан тураннар боксага ким багара кыйын хәпчен отын хүйрүгө нук акас кыйын олок соон карете жарыкта кыйчы очалыгы Наталья Леонтьева республикага жиголок на голову сежен училище Канада это негана кенеха бөгө это кыйын бербиттере Анатон onu bu temedana hep kudu. Негеннән тон санатыканада кини Манчаро Ньютун кыйлага булар. Наталья Леонтьева. Бу дистанция. Дәре балай метатинякты хүләнеләр камайгын бәямандытын куруктарына ханеләр хронометраж костюбе да крамыдыр оннан Нонта билинге хүлектер бу бәят быгыларын тахаларын көрөн кебен этегалы хогурта кебе бородаттар көддөкне онта бу Наталья Леонтьева хаданы Трофимова билинге бу хакабы серин хүлетен хөдән кегәдә хүлектер уруккотер тан хаманы татар hodактына скромна хосуде кукарга даганы тоосуде хебиленде быгылары тахалар кыгыттар жеңне хүлүгө майгыны ронотан кадна бу бутай хакарын баннык спартакиаты Манчаро спартакиаты Россия iki чемпион калары хүрәҗәләр. Сымана ханатаны теканада 100 километрга Россия чемпион калары ме хүрәҗәләр. Окодык Наталья Сотникова. Народтаркаларна класстагы спорт мастеры. Народтаркаларна класстагы спорт мастеры. Онтан 100 километрга Надежда Гоголева намулуттан 100 километрга кыйланы такайды бута. Окомат 100 километрга хүбит кыгытыр скоростыртын бу хаданалар Наталья колада катын семей. Онтан биренде хаданалар Наташа олог инникетанда бу хорох хүлүктөр уже кеннерте хетен аханарлар онны болохтак таанете тойда кеннер балайма опытта балайма бакырыкты буспу каппыт онтан жарыктарынан даганы балайма үдүк таамга хайдар хүлүктөр онтан согой көрмен маны болохтак таанете Наталья жолок
кенники олох битэ курукта гөлләр рахат туайдыр. Хәлдәрне карактарны көдәкәтен билин аны көгетә себәдер. Онотон ол кемге биге 5-нче эдер волтер бу сүрбүттөрө бунина онна Николай Капырин бастыгы такыбыта кенелер результаттары биге энибитер Николай Капырин холбура 15 бehen онна бehen сотайнан келбите. Салгы 2 местага Константин Драгунов чорапчы быгыя 16 төрдөнүс онна 31 Николай Калачиков Жакутская командата 16 төрдөнүс агугон 1 Павел Федоров чорапчы 17-0-0 тоғынағыз. 5 местага Александр Федотов үйә бүлі 17-10 Же үті күрдік бастың көрдөрілер бет бұ әдер олаттар бұдығар. Оны да білген бігі аттақ соллақ спортсменкалар бұд қайдақ біремені көрдөрілер беті. Ол әме интерехіне болас. Жаттан әметі 15 аңыр көдігінен тараға кәлектірінше күрдік. Бұйтын бәғаты көрбік күрдік. Маған күгіттак әме 200 месті күгіттірі дәхетенін 100 месті күгіттірі дәхетенін Бусан кыз бутра билем оланы бу атагаме 200 место бу бутра терме дәһәтенен манатан фотофинишкатан букандык хыларга хидда тахарлакты опыта хуле партажагана Петр Лилихиджар бу олок республикадан хавата специалист фотофиништен үшөдү багалабы бу Дальний Восток энерго олок бехка бота хайры хидда бежечазы утуларына хидда үчө аппаратура иллебит багалабы үлет бар кеникөмөтнөн бу манчары спартагата сакайры наротан спартагата кените хок утулбаттар онутун фотофиништен хидда надлак бу чапчикатлетика беременек Оны такыйлага бухарига хидда улган аппаратура белән торган партажаганы Петр буканника 9 сылдагга же фотофини шеди багалан көйлән уже хору специалисттер сойы кудук результаттардан дагыл уже специалист булган билден билелер чаптикатлетика хидда көмөнү орайдыр. Жара бу бирергир быгат өһөннәр кыргыттар бут лидердар бут Аллах эннендеке бара турдулар бу кастаганы Кехіне сеттілер, гер бұл сардана қайда құдық темпаны берен хүрені хәрі. Олық күштақ темпаны хүренер, оғыманты хүрі бітесі дағына рақ 5 метрейен маған әлметін оғылығы уаты ғайтан ғабытын күді. 12 аңар әргер, бір әргері 300 метрі. Онықты бұл Наталья Олақ хадданы кен ұжы ғорық бұғайдары құруғының қаларын әділер. Жанатам олог истерия жаманата койду табе үлелига хер болокта хадана бу чахатын көрө барда графигынан кине тренери Татьяна Юрьевна Жиркова анды чемпионатын үстөгүлө кыйлага хидда опыта хөрө комрастан Южная Африка хүбет кыйлаганын да метакыбыт кенекемге бу эки тандем менен текеп Татьяна Юрьевна Жиркова на садана трофима экен илелебит төмөктөрө хиддачы бехине хакайрын Шүрінің таптачылары үйеддер. Оны тоқымайы қойын бұлырын жанер олимпиадатар Россия командатын келі бәтақтар еді бұхарданы үдді қығылақты күттібәкі қабыты. Жегінен кені көрдері біремет әті олимпиадаға көрдербі біремедерік күтті олық чугас әті, ара-бара әті, негінен тон сардана онны сүрбілі олар деп ары алқас медальді кәліғаны бейіз сұхуяқ бұт соғат едек. Атын предорежаны отборысыны олимпийская путевкаен ойнандар ол Биременен көддөрөңүн лаган о көдөбү биременен кебите олар олимпиада 100 местени олар эбитчен болар огоматын хүрү жана рахана болар. Онда олимпиада жана олимпиада по поводу условиялары дагы атын болар. Оларын төп белеме сарданы гена олус шүбейте. Олус шүбейте жегидер. Хиддак кыгылактык да спортсменге жана олимпиада кытыбакка калары жана хиддак варахан болу, хиддалхан удары бу болонсып, онутан кырспетатын акылы тәһәмәр кәтәбе десе дагы бу Токио олимпиада да быгырга ариданы табылын Россия спортсменнәрен чапчыкатлетика хен көңүллән допинг антидопинга ва жабадан агентство хен көңүллән огоман нейтральный булагын Европа тахна протелеге гыттан олимпиада шеп оланда кеттегән кәтәбет. Яра олык икән ББО да. Наталья Леонтьева билген атакалан эрер курдук бастан Сардана Трофимова се темпатын эмпик курдук эте. Бу битек эргидерге се түргенник бара сатыр, бу сатыр Бақта тақылады қаметті кей темпатын хүрінен олар тәрі хүдді әббақ әнені үйтен олен болатын бағар олар бей құры қабытын кәнді тәгілі қолы көтік қабытын кәнді үләрі хүдері болу оғаматы хаданы дағаны
Хәме сарсырда бу стадионга келе сылжыбытым, онны ме сардана манна сарданы көрсөгүдем, ме ыйталаспытым такие. Характерынан эме андай таңар Европа рекордсменката бу эттакайда дебен огама Европа рекордсменката 100 километрге Дана Трофимова мин көрдөкпүнө олох эбение. Эбение Наталья Леонтьева олох калаһыстыса бирген ситтен келле эрере маган олох үсө салгындан эрер күрдөтө киндер келдер Сардана Трофимова барар да барар. Анжа барар да барар. Жоло бу хере караган олох көрөнкө бен хидда олор будер олох котанара жара Сардана Трофимова. Барайма хаддыктанда же бу интерене боларыгында Наталья Леонтьева бу бетинде станцияда жүрөдө көдө огамата Сардана Трофимова ман этанар бутун гымыйгар болгагара коракка марафону хүрө Тора Наталья Аридана бу Гастаб хытыда жаһадан көрөн кебе жабу Россия китабыла чемпионкада марафон сүрүтүгөр 14 км 195 метрне хүрөкүс жабу 5 км хагайры бу тагылы бетен специализацияда хүрөдөр лаппа кота Россия чемпионкаты быйылгы хыллага Россия чемпионкатан жакодан жабу Донор Рудана каллан жабу качактыра каскуру кабынысы акаби бакалрово догама жабу Икки дорожканада канжабу хаданолог Даллах стадион барта турда. Бара туран көрсөлдөр. Сардана Трофимова кайда курду характерда, кайда курду? О, жалох бу Сардана Трофимова жахамы бир тагылулахан көйдө. Бу манчары бирок тейде болсун. Финиш. Сардана Трофимова. Агырдан кебен. Юхабылы командатыгар бастыгы кыл көмөс медаль алла. Россия чемпионката Сардана Трофимова. Хама жонна кыйта ката бу болон сеп көдүк манчарони торбу Наталья Леонтьевна 5 километрге бәте жарыктан умсуган жарыктан копота бедалакан онотон үксүнтөн бу бейдар хогурыңарга омхедигар хүрәле палактана бу биленже бәлерин дойдылар я билега Сардана Трофимова я биле карачылары тәле уйрына гыбыта болы бу кайытнан хидда онотон командага я биле команда чапчыга дежика көйгө бир логан хидда төйкү беде хасын эсеме үстөн чагы хүрөктөрө онда жето околору билбет огамажа Наталья Леонтьева энитер иккискелде кине Жалох Омнулуот эме кирси боллавала биге каракпыдар история оңолла турар декка инне детакна сыспотун боло манчаро нютун да бир кергеле бир хама кетелак кирсита бу көрөктөгү басты күнүгөр болон аха густа Ja, бүгүнкү күндө бу манчаро нютун бүгүнкү күндө бу бата боло без манчаро нютун бу чапчыга лежка хама улахан көй ден өсө бирин наганы эте кайып боло Сардана Трофимова Наталья Леонтьевна көй бит результаты да божа я били бетен дойду тур жануар хидде алахан белагы модда Каннык багара спортсменге каннык багара киһа колубур болар киһа дебу Сардана Трофимова Кини сторетин бихи беккежен билеги кини эдер сылжан колура ого сылжан эдер сылжан ону кулахан результаттары көрдөрбөтө киһи болар өсө чепчиге тектикаттан кини токту сылжыбыт киһи болар өсө Антон педагог школа астадан дан хүрәҗибетә Антон ме кыртык токту җибетә Антон җә коватаны Татьяна Юрьевна тренер кытта болса барандар җа болсаннар Антон иккен күчтә характерда Сардана Трофимовна бу бәдә көдү характернан Татьяна Юрьевна Жукова анда дө биле характерда юрик Антон икке характерда күгәтәр кошибеттер метон хидда тугаты мен Татьяна Юрьевна ыйда җибетем җа баштан кадда төле гитер Антон баштан дагар катада тан күчтәхи нигә кошибеттер метон хоро ньястага гыҗык Босеталы бу бакалар мерахны бола җибетен огаматым билен алак Сардана Трофимова Татьяна Юрьевна тылтан алак такыла гыны туга петна хиҗар онотан ол даганы результаты бу иннигә көстер Россия тагына кырыктыйлар Канада жөрүксүгөр булана спортсмендер кайылар огаматтан спортсмен барта тренер оңор буланын кини эпит Тылын толорон онон көйгө келер онотон хороо тренери умна быһытыялар огамата бикенни кеннен көҗөк метрендер хүдән ханагыр кайы боллар Татьяна Юрьевнаны биге ме истиңник агарделибет Аллах көҗөк кини кыйта ме манна бар кини өңөтнөн Сардана Трофимова бу маннык улахан кыйлары маннык үрдүк
Каяга этергелы тагыста декен. Бихака Сардан Трофимовтон күҗек гирейне ут бүгүнкү күмөт гирейнета болду. Бихи билген кылгас токтоулга барабыт ол кенне жа күрөктөйлөрү салгы кепсекпет. Манчар оңньуларын саха көрдөрөр ихтенер компанияга быһа көрдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жор күннәреннән агардалыр. Кыттачыларга кыйы өргөйүн, көрәчләргә күдәнә күрәктәр умнуллубат түгеннәрен магарар. Сахалы тыннақ ехеті көмілөктен ылабын. Жоғын кейіні көмілөктен ылабын. Хахалы тыннар көмілөктен ылыгын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735-225. Весь июль. Жаркие летние скидки в салоне «Торнадо». «Торнадо» летом выгодно. Банкетный зал «Гавайи». Европейская, китайская кухня. Внимательный персонал, элегантный интерьер сделает ваш праздник незабываемым. Большая удобная парковка, современная звуковая и световая аппаратура. Просторный зал на 200 гостей. Дзержинского, дом 76, телефон 25 57 57. Баягантай строй строит дома и бани из бруса и отцилиндровки под ключ. Наша фирма дает гарантию на свои постройки на 5 лет. Поможем с проектированием и дизайном. 3D-моделирование и расчет бесплатно. Баягантай строй. Мы создаем уют и тепло. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк «Восточный». Встречай лето с торговым домом «Стройград». Дачная мебель, все для садоводства, летний душ, мангалы, казаны, палатки, шатры и шезлонги в большом ассортименте. «Стройград», улица Жарницкого, 22/1А. Меховая фабрика «Елена Фурс». Вот это отличная цена в зимний сезон. А это супер цена, но только летом. И, конечно, все в рассрочку. Мебель, дом и диваны без кресла приглашают вас. У нас всегда реальные цены. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Эти леса являются домом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Будьте осторожны с огнем, находясь в лесу. Анатолий Гладков, экономика университета, Чурабчи Манчар чемпиона, Республика чемпиона, Антей чемпиона, Россия чемпиона Анатолий Гладков. Олус үшігі сүйіріні көрдеуіт, маннаттан көрәчілер бары көрі оларынлар сарданыны ұғытатылар, ұнаттан кенеға бары үйердеуіт, оттан жа мастарды үтігар. Ағуын келләқтірге, маннағы әргерге Анатолий Гладков, ұнна Егор Гуляев, екен Сахарин спордың масадары, екен Россия чемпионары, ұнаттан екен Республика чемпионары таққанда кесенерілер. Почти финалға көбілі кесі болыр. Гладков тәғаттан бағыры болы. Гуляев плана тото итен екен доктора тактикалар екен тең ауыз болута. Екен стойкалардан екен туы бартақтыр болтыр. Кен мастырдыр. Егор Гуляев текетінші олтағылаққа әрләттік. Хәтті 15 кілі чемпионавды планы білейін. Ағуын кілі кеса жаруны көргі күрдік. Маннағы маған туыратарданлан Егор Гуляев. Бәтін тұғытығыр ұлла кебәйі ола. Ұнықтан 2-90 әрләк кенесісті Егор Гуляев. Бұл дегенен Анатолий Гладков олық күштәқ мажыны олар кене Бу холура судах реваншист, бу Егор Гуляев, бу Аспид Республика Артем Вардянян кайбыта, онтон Анатолий Гладков, Адар Мехнавар Бухарига кайе хнавды монто коргукудук Егор Гуляев. Икин осаналла харлахты кайда. Эти блин кайбыта там блин то хемир үсейер хемир кирен хап. Онно томаны сенсация якапта.
Бу сенсация булу неме хеп таны 2-0 көттөрү жана тамта. Чөй бу Козлов тагыста Алексей Козлов. Дәре белән тогон килләтергә. Эге инитер Алексей Козлов онна Алексей Кутуков икәннән Атырбыт маҗанлар, Атырбыт спортсменнар оннан бу отыртагыда килнәр бу олтырмя туймады хочатугар диген ойнларга серегә кара-каракы көчен турдактыр. Онна Алексей Козлов кыйны тишпә. Бу тем бу олтыр сылыштата үстәдә төкәселләр бәбәләрен китер. Бәбәләрен алу. Оти доблелләр. Алексей Кутуков нам, Алексей Козлов стойкалата лох напор. Алексей Козлов отан аспыт икенелләр начылар диген ойнларга агын төт агын 3 кило эвип плана белән манна бәһә 2 килоны төре хаҗарда агын килога көрү курды хады куды түргәнлек булчыны нәбәри масадан тахары унутын җиннә профессионал булар усыяна ичата Алексей Козлов. Алексей Козлов вот дегитер таланнах плох много борис. Олендан там бу Кутуков курдук кине бу напорын тулыбата. Кутуковат наманан албаккун диблин химики сектора сокисия. Онно дебо хатлаһын көрөт. Алексей Козлов хады курдук шүдүгүлләтә бу стойкалан һәм тора мара төһәдәлән бу корпуһунан олус шүдүгүллән. Көнөзүк таттырбада барадан шөй бадык. Ота инегенти бәнеме бу модун эти ханы эрчер спортивный комплекска бу Алексей Козлов көтеме әлбәттә әтчиләче бу хадда төһә бернилә җәргә. Бүген итен үләтә гырхан антон җете биреме булан калган директорлар. О, када билин. 2-0. Хүдә хәрләтек чепчиге уны холкы гайнетиста Алексей Козлов. Отманна бе хаддар тәң хос кисне көрөп битән апыт обут кернлох кин нолсаннан республика чемпионын мастерды биреме күздә улын Алексей Кутукова хәрләх падык кирет гайнетиста. Напор шөйдә кайда. Торлыгыны бирбәтә. Онны дәрә билген халкы әме ул сюжет киши булуга мәханасын Арсений Спиридонов, онна кинотары Геннадий Васильев Горнеттан, ол контентдә беге бу әбәттәңге дәре программа мастердыга бир һәм шуй капсы Павел Ченеградский, Егор Байшев. Нәнен көрәк бәтләре көрәп күддек булмынуктан Арсений Спиридонов мәханасы. Борда митра үстә докториныз борданнар менеләр. Аны директор дәчей бардын хачидылар, командаларын бардын төмтүләр. Хастада докторин спорт питания бардын олары шейдик төмен. Чаттыр шейдик. Улун кыстын бары төмиллән калбит команда булар бу. Sen semenep kredata masterler skola genmeterlerde bu ulatan barame bu стойкалата стойкатына кайта. Оны табасыз бірден Азия оларын ойнуларын кайлага олар. Кені бәді мәңғанласлауын көтіттен түріттәк, тылымайын бөхіліктен хаджар. Оны табы мәңғанластар мастердыға шүбба алта участник, хам әлбәқ участник путевканы бардың ыланнар кәләнде кейсі хаджалар. Онытан бу мәңғанластар мұндықтарығар Алексей Попов сақайырдеме бір хамай таланнақ тренера бәті-бәтінен оларар. Лучший тренерден тух атыллах дибата. Это чому бесиллаха, он алталлаха деду. Еще и тренер. Дённур тумеринен таланнах. Он. Блин, ашей на меня уверенно, блин. Тахаттан ламаран. Стойкалыры булу. Авторлар улан резерваттах та. Геннадий Васильев 2 резерваттах. 2 резерваттах. Та почти на высок это. Онта ашенин булларна спорт мастер кандидат булыр. Бу тягатнан алыклар багаяр. Онтон көрөгү күрдүк күтүн оксанна. Кыйнетисте. Бу жарык төбө манда кыйлары берер агалар. Меңелер билин бу маска усалдан гытта. Тәңге кишер команда мен ханасыр бар усалдан командада лидерден ер. Он да бу судейство да хайдыбыт. Hocalar bular hidah korrektnay dar hidah partın çok kabaran yerler. Tokta sporuna yeni ağayak. Heretini beren yerler. Mahtuttun, mahıttın sırada hereti. Olatan toğu sportsmeni beredik değiller bala. Hocayatan loğan elbette tutulukta. Kırıktayı barıta. Nere bileyim bir hitalı Sipan Pasesega beri kayın halkı sürüyor. O kentence ağayak mühitinden Pavel Çenegradski, Yegor Bayşev kişilerin hayatır dağını kırdırıp et.
Бүгін 10 тыгынча метра ол бетер 10 километрге әржаныр сүрелілер. Манна 16 кыттачы оттон республика шемердер күректе етер республика чемпионатыгар бастың беремені көрдөрбет олаттар тақсан ехелдер. Бастығын өмірінен бұл республикаға чемпионнауыт Арман Алексеев сылжар. Кені нам ұлығыттан керсер нам командаттан бәті Жокускайттан төріттақ білген. Хангалас улуга салгы чорапчы Дмитрий Степанов, Антон Конан Никипера университет командата, Роман Мартынов мен хангалас, Таттан Альберт Варламов сүйрөга бир опыттах эме сүйрөк салгы 96 сылактырык Сандал Флегонтов, нам Жокускай командатан Павел Пестряков, Александр Маеда Өлөкмө, Василий Исаков Жекускай, Олегдар Нәре 10 метрден барда хүббесер кир болуға. Маннаттан әдетаңы продолжение күрәктәйлеге Алексей Роман 10 метр республика чемпионы була дибете. Жар маннаттан Херге Степан Ехевлиттен кытыга бу меттен республиканский күрәктәйлеге хөдәһәтиләхте кытыгар. Громов Вячеслав бу Батагулля Манчары Спартакиаты болду, аны Хакарын Ротор Спартакиаты метра көйлага 5 тыгынчага 2 призер болбута. Кузмата тарнып кенеттен чырапчылууга видеога Никифоров Конан бөметтен федеральный университеттен ме хөдә республиканский Спартакиатыр призер болуттан хаҗар. Маннатан Пестраков Павел Жокускай кораты метте хөдән видео Исака Василий Жокускай маннатан аты Алданазаттан каттыбыз быгы каян пучокана бакага бутаняна бурса бартур хо коны бартык телевизор карачылык сой окутуга макина хасын 5 тыгынчага видеога бу тансам пучок бу корак илели күрәктәге кергәлләре ол бутыра оннан жа билген 10 тыгынчага улаттар бут стартатлар бастыкынан онус номеринен Дмитрий Степанов Чырапчылууга команда баглан көйлән сагалата дип чагыларын көрәһәлләр 200 метрны тәнен асты тенер манаттан мет тең байлах юриктер бактар Урку кемнер ханана актар боллака же Артур Пепанов, Гаврил Нахтунский, Николай Бускаров, Роман Колесов, Федор Степанович, инде хиддахами хиддахкараксыбилла хүдүнү көдөрөн туралдар билем булатын билем Понан булатын хүриктер хүбес куругерге яктары бот онсын далганнак хүри Манчары Спартакиатыр хамы 10 дистанция Оннан 5 метр биремелерин агалактан хөддөтөкпүт. Дара көрөккөн Сардана Трофимова үйәбилү 15 төрдөн агыс. Кини биремете Наталья Леонтьева Сунтар 16:00. Үсместенен Наталья Сотникова кәлле, мен қалас командатын эме агырдалек кайын 17 сүрбәһетте кини биремете төрдүһүнен Ирина Осипова Жокускай 17:35, бесместе Надежда Гоголева нам 19:06. Киндерден эме улахан калбатак Ирина Белек Жокускай 19:39 биремени усалдан командаттан Нургуяна Бурцева кәлдербет. 19:56 чорапчы командаттан Нария Матвеева. Онтан салгы көрбүдүн көрдүктө Ольга Алексеева 90, онус месте Саргана Флегонтова чайты көрдүк местелери арартабыттар. Онтан биге билген мастер дегитен помогугар көйөкпөт, онна Жултан Захаров, онна Иннокентий Макаров эха сырдатыктара. Бүгін бұл Улахан стадионға кәлен тұран Менетек тұстақпын мастардығыта жақшы сайдан балысқанлық бүтін Россияға оны ағам аңдайдуға тағыста. Бүгін аңдайды тағып... Манчарыныларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жорфинеринен агардалыр. Кыттачыларга кыйы өргөйүн, көрөчүлөргө күдәнә күрәктер умнуллубат түгенерин магарар. Сахалы тыннак ити көмөлөктөн алабыз. Жогон кehini көмөлөктөн алабыз.
Ахалы тыннағы көмілектен ылыған. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735-225. Манчар оңюларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жоркүннәреннән агардалыр. Кыттачыларга кыйы өргөйүн, көрәчләргә күдәнә күрәктәр умнуллубат түгеннәрен багарар. Исходно якутского вида спорта мастер-дыги сегодня именуем мастер-рейтингом на мировом уровне. Рядом с нами стоит Искандер Аламбеков, который является... Мастер-дыгдың помостуар кылгас тоқтабыл болтыра күрәктеги ытыллы билген агардалир церемония болтыра негенен биге спортсменнар бытыгар төннөбөт ите көрбүтүн күнү Дмитрий Степанов сагалаабытын курдук бастыгы нөмеринен баран иһе. Онус нөмер чурупчу командада. Таманда же тактический хүрү болонор кимдана биременен хүрү атыр курдук жаман хадана оны көрбүкүдүк индиге графигына хүрөки хок болду анатан хүрүктө бар гарета бит тетименен хадалар анатан олимпиадалар өндүкөдө мофарада бу манды хүрүгө хаме кендике хажаман икин эра куру кабыдынганда же индиге такан улучу такан же олимпиадалар анды чемпионатын кайбыда манаты баа биремендик бэден ускоросну күгөр эренерке кандары саажар болонсо анатан хүрүктөр мете небе кыртайлыгы бэбелерин беселлер кем кандаты Кыстяган канан скоростной спортон орынсы мен әбетер кемері дистанцияны оңып толуен үйрене біттен анытын оғаманты маны бір диктите бар кеге қолыра жарықтынан баран атын кейтен бадна үйрене бұл қаян организмын жарыққыр ләбет эритімігер нүчалы тақа оның ләбет ағаны набырды тәгілі жахалай бұқыды болады. Нүнтал кейі қорық үйріктер бәлерін көқтарын білінәндер о графигіне үйрі атықтарын сөп қолыры бар кемереметі харданы маған үйбіден көдік мен финишіне тұғым спортым оқтемаран әдеттен график оңыран баран ол тұғына үйреті бұты олар бар сетейді ақты үйреті білінге международный легкая атлетика федерациядан президент Себастьян Коурут этанторода устраивает. Этанторода он это будет юригами бар камера он гнехтай бит оло он это манната хибибес круг балахан токара кемде манната велерелери болта тон биремете олучулах юриг Владимир Кустин бихан алтала Австралия он ток кен токутан же урбаны бектен тактика урбаны бегажен токудан оны календе улучулах юригин көдөрүн тура 5 см 10 см эки тогулда олимпийский чемпион болбуда бу хевескоюс 100 метр кабыдынгана Гордон Пире Великобритания оны Кристофер Чатовеме Великобритания юриктер бәден начата код болонсы катаймана хаҗан отон юриктер бәле Агуан 900 немедда бу Ебриттен Степан Хеттоне медда барлам албе Киргизиянан болон Кисловскайдан болон сбордунан келлилер болох аяк конуктагы Степан Дмитрий Кисловскайдан кебите оны Начиллама мандагаленде иши биремене көдүр хатаны хүлендер огама бир урататаян бу хакайрын хагганари барган хоготону була хоролде хогуру хүбүт биремелерин оны бу хакайры хүбүт биремелер таннан көдү ба булачы огнамачы ари даны сыйы жахныбын тойдака хакайрын хаггана хиддатынаргы барган хогуру булари даны хагганын атагылын чылы такасуй сотари хамнас болан хүрегер чепчиги болор оны төкөнүттен жылыттан оны хүрү када камыдынан барарыттан метрлукта Хоро була жонун на биремени теннер этахатачылар огаматы барты күчтак хүрүктөр бир 3 метрга эти биремени теңдир эме ыракан деген холура стадион эме туспа дорожкала бу дорожка холура атын биремени көдөрө консеп атын дорожка теңин атын биремени көдөрө консеп онор эти солун свойствотуттан этергеле эме биремен көдөрүн эме тотулуктак болонса
100 метрге туһунан болор, 10 станциян туһунан болор. Онотон спортсменнер, улахан спортсменнер каннык корака каннык дойдуга шо стадион кенеге хөптөгөр стадион барын биленнер. О курактыйга биленнер, она анда дир кодун олтары же анан менен жартынанар онук. Оңостан келечилер. Онотон улахан курактыйлыгы коммерческий курактыйлыгы песмекер жемба болор, олар же это голографигынан контракт оңосоннор оны барганар тактар инде. Онотон олимпиадага уже оны песмекер окуйдылар. Опсайнан маннык улахан спортка, улахан тахымнах күрәктейләргә нюанс тенсо. Олық барыта любой этергелы мелаш тоқтан барытан тутултак болынса. Күйі қанттан бары этергелы келінсе. Күйі қанттан бары келінсе, онотон күнді телевизордан көрәтшілер, спортсменді бұл улахан петті ақырықтыйға бағар бәйлін түнкемері ахародогион, утыбақадаға бұл полон бұл әден ахабыдың күді бағай қонытында Кисловодската кәбез жонны білін чағаларын туғы атынны хыджар қолыры кене ана атақ білін утияғатар организмнар анды болынса, бұл мәкенде бұл көріқтаяқтарын ада күдік, әнегіна оның түгеме арағыны тоқтыдақ болар. Бихи ол тарба өсі балай дағыны сүйректер әнегінен бихиге білеген мастардығытын помостуғар көйек бөт, бұтын жылстан Захаровка, Иннокентий Макаровка береу. Трофимов Владимир Канкалаский. Öz Pomoska veteranlarga ыңырылалар. Лукин Семен, Қалас Василия Бойбан, Нюрба. Дәрә білген тон аяқ минутынан тон хамы центральны қапсығы болуға күдігіттен еге инетер кығыл минуттан Павел Черноградский тастан тұрар. Онатын кені ұтары тақсыға әме бір күштақ мажыны амматтан түрттақ Егор Байшап. Бұл тұртын бәбәден бір сөйттірі 4-5 жыл болады. Күрдіқтірттен кесенер Павел Черноградский әрді Осколаджан қанерді реті. Гоша Байшап олана Анатолий Байшап түріппі дола бір бөлі бет. Бұл отыртағыты олынқағыр ұрған тағы рекордлық тағы 195 келелі аттағы 6 метрді таққа жебді. Бар бұчынлар баралар үліліктәқтер үдді екен зұрғыны жынлар стилереттен стойкалықтарын дөп, тұтуған да көбейіқтірін сөп, сұтан, мәқсен тардығықтырын сөп, Ушинскайдықтырын дөп, әрейіқтірін, ғаштықтырын дөп, чабартан атылар. Оты бұл олаттар бүдәхеген қодыртағыда тұлматы қочытуар болынас бір қорат, жүкісі қорат ұғығар. Олық үшігай кесіне көтті біттірі, онына 2-1 ақсанынан Кайны Павел Черноградский көмүтчү көйбүтайын этехнада. Бер билген Егор Байшап тугура тукуда похта, Егор Байшап агата Анатолий Байшап тугур эре олугар сүбелеп похта, онун да билен көрөпү када кисе бар. Ок кадавына отурлук экен. Олар. Агаранта манна чет. Дигне херти бир тактырын. Мехете бир бирлер бола камера уртутта бола. Чанне жемия нюанстарда судья хереталир екенерин темі пұдыр тәңгідарды өтен әтер олаттар долгиялар бәбәлерін хүнден беселдер примерно тәғылары үст-үсті келе болу блокқа үст-үсті тардар олаттар бұл бұлны тардалар үст сантинері тардар олаттар бұл блокқа штангыны оланы классическа штангыны 200 тардалар приседаниялары полный приседтері 100 оғыны 100 оғыны приседаниялар олаттар. Оттого Павел Черноградский бары билеги кудук бир хамай бастык мажыны болар кине анда дөктү болла кыйлага бир күчтак мастардыгачы кинеттен аспыт манчара ойнгарыгар хомойогын үшүгө кибедага туаран хабыда көрөттен онда кине агон киле яхан төрүнөн кисибите о контенде то бар көрөтине бардын да кайда бул республика бастата Россияга аны ду клубугар онна Европага аны ду чемпиона то бар көрөтине бардын алла. Онтон бұл Павел Черноградский кеге бұғытнан әттіққа әме олық сүрді сәмей ол өрі жарығар шүз бұрығын бәдін ұғырар. Онтон күджік кені біліңі тұрғынан лидер оларынтон Егор Байшап сеппік қоппыт ұлған қайылығы ме білім бұл бүттен көрі. Тәті бұл үдіғ ғамай тоқтен бұлар. Күріқтегі тыңағына бұл анна почти пенал. Әнені кемді кеме қадады бейді тарбаға бербәт. Білінде бұл худеті бұғарынан нады әпті. Оғаттары басқа үздіман нады. Басқа үздім сақында жүргайдығы. Олар бұттыра хейін балайды олығынан баран. Тарды бұл олайық. Тәғылары тәвестен. Тыңағаны күшті. Ордық тыңағаны хайдалар екен.
Тебу финал, тебу хаманны гайбыттыра финалга такын сөп. Көрөк күрдүк отола жинна сакы болоттара, мунуттан арахынан жоннор кепсиллер бура хагырхын яңа барда бахмай ханнак отыр кислери типу көрөн кебе. Жинна хага болоттар. Ата бу бебе чатырбы такан уруллар. Бу маны бата ачлар өсө баллар. Бу ата кендеритен батаны ачлар өсө бактыр. Анын була мастарды та хайдытын хамын мутур чыпчалыр хөҗөтен. Кегәнә пәт. Өсө хайды баранига. Черноградскайга мен хөҗөбтен локрытык. Кимгә хәрки берди? Мен хөҗөбтен Черноградскайга бир хәтини биремтә. Ок, масылла ортада кәбәт бу. Ортада кәбәт. Да, хөҗөбтен действует надо, хөҗөбтен быгарнын надо. Анна да устук буланы алырлар оттар. Тардалыкта бидем ким данлылык. Аты бу карачылыга сатын харамедеттен уолта тастактарына өрүмөнлүк болачы. Уолтыртон кохан захваттан кисветтер чакчы бәлере рудовны булак не көдүлөр. Онтон экке алык мыныга Il bihir hajar boltar hanan körün bir sığa kaltı tuttu sığa kaltı kaytırı bolun takkan şey bundan Sakayır'dan olimpiadada oldu. Bir kaytırı şansı yok kaytırı şansı ondan körü kurduk oturuluk nusturdurun hüda küçtah manoluk bu şüret karhıldılar kurduk otur demek ki hayırlar oldu. Bu kömleğe hücret alasta birini kötüten tenni tutanlar otur diye doktorunlar da polis doktorunlar da. Batık kurduk Igor başı bulak spokojno bay. Oyna kara. Onluk Allah ondan paut Черноградский töptürdüm bu. Allah niye bendi hayırlar hayırlar. Evelin körüp pakada bular. Allah ortada kaybat masbat. Bastığı herdine. Paut Черноградскийге berdiler. Berdiler je gemnigen nazı ödevliğin taqdınıqtırı. Mahan mahten nextırı. Tabi nakal manlık olur da ustuk. Da yahanır tevişten orostura hari Черноградская район üstüye Samsun'a zırhlık pulu. Yani geçen zamanla ite kumara bu kolbura захват беремedi ki ilite tehlikeli açını manla. Tabi ne jarıkta ilite olak yübbetine hepte. Manla jarıgırdık ki manla olak bete o verinde ki tuğajen bunlar. Tarbak yüren kalaçı hep ya. Karın biçini yüren kalaçı jarıgın ayak kollarına. Atı bu da jarıkta otur bolu halay bakalır onlar hep de. İken çağılı hemen kim kurut kim ruturun tabi cağlar onlar hep de. Çağılar olanı paştiten. Onu da titulları da ne paştiten. Черноградский titulundan arayı yarı bulu. Черноградский da bilgin turgundan titulundan min kardak bina budan çarba. Onu hatırtada da bir iki gibi de. Orada bir iki gibi de goşunu. Onları verenler çatım bu revanşları goşoluk. Hayandalı bunca man. Allah doğam. Hocalar mahallar tarınlar böyle. Paut Черноградский billerin kurduk otan modern sport kinigar ki hatin ki hakalen örü erçiller ondan Igor Başov bədin törpü tağatıgar Anatoly Başovka amma siregar otugar bədin döydülörgar bədin jelerigar erçillerler ondan jebilin törpü voltar olaq adam tutumargınlar Paut Черноградский Bendir kurduk Россия Federatsiya sürün treneri Nikolay Lesh Konstantinov olun elitin bu saksıyar emeriyer bütün bostu utahatır Mata kordek potu hadara Igor Başov budan relatek ezer. Ira khara khutun olurdun kordaka. Ya khayda tu bitri kim khayda nyamta kim ahlagan khayda tapta bana da nyasa da dak. Bu jinna final mola durur pasti. Anno. Tonda mehanalar bu olatlar hasın öğün finalları baharsan baranlar absolutno gemiye Surtlar bu tahtar, ondan absolutno bu masada kasılnaksın mançaronlarga bir hamı kerek üstü hamı şümete bolatçı, ondan bu da hırıga mihanavada absolutno ga olu küçtah kişiler bollar ola. Пока она только думает, он бир прикалывает.
Ото мана чепчика атлетиканы таптачылар, чепчика атлетиканы манылар ачылар 10 километрга отбут ханайтилдер дире плаха билинданы оторга 11 эргир бар, онтон олохтаны олох элбах, онтон бу отбут бир отбут хадар олох саватыр. Бу онтон така медине бу отыр захватырны бакалар кисеве кажылы. Тең жаңгон не болар. Тең жаңгон не болар ким даны. Бу манна кай битертем финалга таккара болом. Онтон эседаны тем Уолтер баллар. Уолтер батыр манна холбура бу билен такына Алексей Козлов бар, Асей Спирдунов. Бу ганеттен холбура республика быелгы бу 9 килләтәге чемпиона Владимир Трофимов бар Хаңаластан. Чугас кинләгә Чугас Иннокентий Миронов Хиджар. Онтон состав булып күчтә. Миронов таны не подарок булды. Онны. Алар булана Хаңаластан Трофимов. Мен яны чөдүк төрбе булана кисер кахта. Нере Уолтер булана жеге хуҗалар мана олох быгарының түргәне кылдын тахтыр. Мана бу онуктардыгы бу илидер буланан баран халыр чәддерен барачы. Алар же Егор Башев ол тох кетте, сары кетте өтөгөр. Алар же чәчере бар аргын бут булана сары кепе полуктах. Ки илите инчәен биле туттакына эргесен биле тох. Әлен калыр. Черген түмө тардан баран аны бәтеп бар хал. Тирин бар булды. Аны Гоша Башев кенара Каңасы дейтін чәрі бар бұпылы? Хан бар дё. Оны ол дебеттер олттар. Ото бұл сары ең қаддай құлы бұра? Сарыны мен баш олық теребуддан тұрын олық бұрабыла келдерін тұрын сарыны кәтеттер емет әйтті. Мен бәймейтім бұл. Соны кем кәтер, кем кәппәт ем. Кеме худобна, кенеға будобна оқ. Бұл оқ Россия дедерек ке. Бида Европа, бида андайды чемпионлары. Онда? Хәрети бедлер. Оны байшып кесірети бедлер деді. Ачауна? Күйіні Черногорскайға бедлер. Черногорскайға күйіні бедлер, бір күйі Черногорскайға барды. Хәретинен кайды. Ақсан ебін олға пағалтын арасы тоқтығыр болды. Ұстықтарды, жамына бұл. Кім нербетіне байбы ке, тұңынан ұйықатына байбы ке, көйер көріңен болан керемеді. Бұл тиағалары тәң, техникалар бар тәң. Эти худия некеретini берен байшып бастығы тардығыны каттаддам. Оны көтті бұл Егор Башев, түріпі тағыта Анатолий Башев манна әме бар, бедерәнәгеме кисәрі хәді болта, онытын кене үшілдік бардақ бұна абсолютнәгеме керем дед. Меха бүгін бәдін санатын әтті. Онытын амма сері ота, амма бид дойдылақтыра механавар манты кеге телевизаттан арықпа болтатыр. Ана ол тоқ бұладжантан Анатолий Башев жерге өтті шөй. Білген ветеранларға тардан бастыр қақтақ, онтан таққан баран. Абсолютно көріттірі болу. Дәрі оттыр емей керін олырдылар. Білім Павел Черногорскай мағыт тура тарданыладан біне қайылақ болуға. Бұл, Егор Башев бәлем? Егор Башев білім үлен надача. Онны. Жағы. Өзіңдің үзіңгі бейін көмілігіндерін үйтаққанады. Нече үстінер оттыр ола? Енді хүннік қаятла олырдылар ұтты. Манна. Барда! Түстілер! Оу, қада! Павел Черногорскай. Банал байта ұсты көйі болды. Онны. Байдағаны әлбәқ нербә сыра барбығын кәнеттен 2090-дан күйенетісті Павел Черногорскай. Төбе білін қатлағаны көріп бүт, қаддақ барбытын манаттың специалигі Никентий Макарова күтті ғыртан көріп бүт. Дәрі Николай Ильяевич олын таптайар, үші өйдер. Тұқыжық Павел Черногорскай мұна гергерге бәтінің бір хам күштақ олын Егор Башевы көрбікі күрдік 2090-дан күйенетісті. Бұл, түстілер. Бұл кәмге Павел Черногорскай тягатынан байды, онша келінен ара чарбайды оғыла. Тягатайы? Тягатынан. Напордағыңа байтарда. Оны төте тәңнәңі көйен тәңнән бір бәкі бастығы тардығытыр. На рекламу.
Дәрі білген күлгәс рекламын тоқтылық кәндеттен бе ғадыр дағынан помоска тәнек бет. Манчар оңюларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жор күннәреннән агардалыр. Кыттачыларга кыйы өрүгөйүн, көрәчләргә күрәнә күрәктәр умнуллубат түгеннәрен магарар. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын. Жоғын кейіні көмілөктен ұлабын. Хахалы тыннах камилектен ылыгын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735-225. Бәлемнән әллә Бинокуров Николай Мигалкин айтсын. Еккен ойлақ санына көйнесті Владимир Трофимов. Дмитрий Степановка бесер кирхалла. Білнай бұл ағаяқ шөкінденен түрген ұнна кірғылық көйне қаңаластан бұл ұяғын чүппені. Нерінгірі олын Данил Назарчугу көйді. Енің анжа Аныскер Гирга Павел Чингараскүдінде себехай тағыста. Халқыптон Игорь Кандуков Ус Майя ола Сақайрын спорттың мастері кандидат. Мастадығы кереға, оны кенутары тақсыға Сақайрын спорттың мастера Усалдантан береме білдер көстер Мажыны Нюргун Петухов. Нюргун Петухов Tabii ten havasından vallahi. Grup tohu var iba hayır vallahi. Нюгун Петухов опытаһыдар кене байдаганы өркемнәргә бу маҗинлар быстыры күчтә маҗинлар быстыры кире аҗар онтон Игорь Кандуков атын бехеттен 2-3 арахыл болла степет онтон кене Аллаһ худа фанат булар көргө күрдүк эме билин лидер ошларга аласы аҗар әдер ки ул Это паралифтер, верханы көтөбүнөн анинан жарыктанар. Он хакалы огус таттырыла фамилиялах, арспанилах дей болар. Нюргун Петухов дыгын айтор хастадыгытта жибда. Эргичи таланна, эргичи жордах. Олнан билдер. Ташылуу структуралы дир. Дәрә барда. Тягатнан байта, стойкалата. Нюргун Петухов. Көтөчөйдем булса. Аллаһ әлләтек дә бастың маһын туры тарданылды. Нюргун Петухов стойкаен албаһынан. Тобу Иван Булюскай дыгын онюттан диги полы 2-3 сылана төртөктү хөдү кемнәргә бу Нюргун Петухов Иван Булюскай переемнигәен. Кепсилләрдә бу Иван Булюскай сол буйта ол дилләрдә онуттан Нюргун Петухов охга кисәм баран халкы дыгын онюттан токтатан билендә бу көрүп күрдүк мастардыгынан әчиләдә. Таяны тахаҗыбта, билен бу яны төрен, тавыңы кыттаҗыр. Форматырын киенерләр. Аны автомат Хатон 5 кило кисәҗер Геннадий Борисовка 10 кило сабыр тараҗуда. Онтан чырыпчылыгы ме Хаттыры хомылтын билбите, оны Нюргун Петухов адагара жары биге әчилә бохтак. Табым инде мен бердәктә ул яргын көтөппәт модунга неделя 4-тә 5-тә гыҗыр. Ахар хадакны хада булыр иде. Үдә һәмәй хакылы узки. Аны саклый дир. Антон бу ул ме 3 сылына тәдегән ойнылары кыттан бәдин көйн холдан турда. О, көрүп күрдүк. Нюргун Петухов. Аллаһ шөҗәгә ме. Түргәннән скоранан инде тәкәйдәр кайры. Уны көрөк булып тогда дигәләр. Көрәһә кенетистә усалдантан Нюргун Петухов Сахайрын мастардыгы спорттың мастера. Мукатланы көрөбөт Игорь Кандуков тобустойка утары туданы оңор бота энеңнән дә сачта әләтек кайда. Дәре билген шүрүгө төнөбөт Степан Пасеевский гаттылы беребит. Дәре билген Дмитрий Степанов те сагалабытын курдук ме бастыкы көңгәһәр кинеха билген иккерергир калла. Оны те көргөдөн курдук билген бастыгы яр.
Ата Дмитрий Степанов тан нам крахтайдигар 10 метр мекайлагата. Онда быйыл аттарынан эме тренеры Татьяна Юрьевна Жиркова. Кені көмөтінен, кені бұланынан жарытынан бұл хүдді әтейліяқтық көйлігі олық тоқты мәккері оқияр. Кейінен бұланы Вячеслав Громов бір жекте ұрратыта ең кені манды ұлақан әппетті ақырықта елегі Уже қасты тұғылын 2 местені олар дейір. Онытын қағыныры өйтен тұрады, тауын әріккес қолығыны дейін тұрады. Онытын сағайын ратты отып бейін толбы спортсмен. Онытын біліңедер хүйліктері хүйлігітті ұстыққа олауғыматын үрай болырын көдікде 2 местен олар. Дмитрий Степанов уже бұл жанныры көтті әғадлі уже көйерді хүйлен ер бітей құруғар бадды. Онытын чырапчылығығар бастығы көйіне ағалады хүйлен билингетен туругуна кимдаганы кимне хитер туругу Вячеслав Громов кенен ер шүйнен Алексей Браман 300 метр балтырадынча рукотер хибет республика спортсмена болбу сүйлүгөтө онтон отборочный курактайга 10 метр республика чемпионатын кайын турду огаматы бу курактайга жакем хепке аттарынан хепке бу именно бу манчары курактайдын чыгылатын Табанлан именно же бүгүнкү күнгө хама чапчалары, муун чапчалары тедден хүбүчүлүктен же Татьяна Юрьевна Жиркова итилече Степана Дмитрий Чурапчылуу бар көйүнө алады же бу финишне көне таккан же татимине бенже хүренерин карабат. 10 километрген хүренер же ол же да калык 100 метровканы хүренер көрдүк финишке келем. Татимнактык барды ол. Жакка сүйүддөгү деле Татьяна Юрьевна Жиркованы биге атырбы тренер бутун кини итилечелер же 2 көмүс медальдерин улла. Бүгүнгү Садана Трофимов ма корона букат билем бу 10 метр Степана Дмитрий же бу эме көйүнө орнун алды же бу барага диланым сотян жага диланырдар катитанатан опыттак тренер Садана Трофимова атлетчилер отолоргар бар. Көрөп көрдүк. Тэгэж бу Татьяна Юрьевна арабияда келенже буга аман же худда жарыктан улахан тахамна тренер болду сотөгө да кастер Шадағанаты инекетен бейіне үші бір көйелерінен өйдеуға жан кәтәйбет. Еккені Вячеслав Громов жә қаған бары боларыны жә манчары спартакайты болын, хақайрын наротары спартакайты болын жә бұл ұрыққыттан бұға жә 5 километр, 10 километр болын жә бардығар жә 2 месте болар Вячеслав Громов кәлі. Я оны шүйінен Алексей Браман намылы ұттан бәді жүгіскі қорыттын түрттәқ Шүйрені демектәді. Онны 2 дистанция рекордсмені олар. Этетелеудің күндігі Роман Алексеев. Оны жа білген намға тренер бұғытынан оғылыры әрчияр. Оны білген бұл күрақтайға кәлін 3 месте олай. Әме қоғаны оқ результат дебуттан бір әме самыйтын престижный дистанция олай. 10 ден әме самы ұрықан әме әнегінен ағадделі қиын бары көйілақтыры, призердары. Алексей Жирков тәдіғіне кәлі. Оны Альбер Варламов бәсейіне кәлді. Бұл татыл оғыттан республика 2 төгілі чемпионы марафон сүйлігі. Оны та бұл 10 метрі. Оннатын какка үйріктері меттен дистанциялын түміктен әрілдер. Манаты маған көрін har бұқыт хорақ үйріктері ендеке Степанов Дмитрийда бидді құруғына хетен аспыттары. Хорақта білінде үйрі әжалар. Жабы күдік әдер ол Алексей Жирков түрдігінен кәлік 4 сылақ түрек болыр студенттер союзтарыттан саха студенческий спортивный союз тен командата білі манчара онютугар кыттынылар кене 4 месте олы 5 месте тататтан Альберт Варламов қолуыра 10 сылы разницалақтар кене Альберт Варламов ұрықыттан мебілеу тағуын 4 сылақ түрек спортсмен болар. 16-ынан тәулі өкметтен Александр Майеда келді. Ағын 3 сылақ түрі. Ендігіні маңна әдердейін опыттақ спортсменлердің бары ара-бара келді. Отыты көйлақ бұд Дмитрий Степанов болағына тоғын бір сылақ түрі. Оны Хасын интервьюне хүлі болы 5 метрға жа Артур Бурсеп Санкт-Петербургтан кәлін ұсалдан чейін көміскеға. Оны жеме қатығылақ кесі болуға. Маннағы бәйбіті олата бұйды бой берек тұрген кәтәбіт.
Бехе кылгас токтобулга барых пыт, ол нене санатым это бехеха чепчик атлетика бекке дере программага да биреме күтүлө кирси була 100 метрга эдер олаттар, уна кыргыттар сүйрөктөр. Манчар оңюларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жор күннәреннән агардалыр. Кыттачыларга кыйы өрүгөйүн, көрәчләргә күрәнәк күрәктәр умнуллубат түгеннәрен багарар. Весь июль. Жаркие летние скидки в салоне «Торнадо». «Торнадо» летом выгодно. Банкетный зал «Гавайи». Европейская, китайская кухня. Внимательный персонал, элегантный интерьер сделает ваш праздник незабываемым. Большая, удобная парковка, современная звуковая и световая аппаратура. Просторный зал на 200 гостей. Дзержинского, дом 76, телефон 25 57 57. Баягантай строй строит дома и бани из бруса и оцилиндровки под ключ. Наша фирма дает гарантию на свои постройки на 5 лет. Поможем с проектированием и дизайном. 3D-моделирование и расчет бесплатно. Баягантай строй. Мы создаем уют и тепло. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк «Восточный». Встречай лето с торговым домом «Стройград». Дачная мебель, все для садоводства, летний душ, мангалы, казаны, палатки, шатры и шезлонги в большом ассортименте. «Стройград», улица Жирницкого, 22/1А. Меховая фабрика «Елена Фурс». Вот это отличная цена в зимний сезон. А это супер цена, но только летом. И, конечно, все в рассрочку. Мебель, дом и диваны без кресла приглашают вас. У нас всегда реальные цены. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Эти леса являются домом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Будьте осторожны с огнем, находясь в лесу. Иногенки Перунов 1-0. Еккен Олександран Кайнелисте Наталья Ноева. Узалдан. Еккен Олександран Кайнелисте Иногенки Перунов. Еккен Олександран Кайнелисте Коп Артур. Повозка рылдар. Сабинан Хайын Лебекан. Имянат Ян Чурапчы. Баламнан Нестроев Ледит. Катилат Ян. Bu повозка рылдар. Попов Дмитрий. Узалдан Иванов Александр Бөлü. Bu 105 килограмм олаттар. Яқталарга Тоғын киллах олаттар түміктәтлер, әржонлар окентенде боларын күдік 105 киллах да мажылар киллер, манна олаттар 10 бәхейлер. Дәрі кығы мұнуттан килді еге некер сақайрын атыбыд мажыныта усалдантан төрітті сақайрын мастадығын спордың мастера Дмитрий Үріңолан Попов, онына кінеутары тағыста бүлеттен Александр Иванов. Декоры қайын қада кеші боларын манаттан Дмитрий Попов фаворита қарманы кеттен. О, қада бұл? Олы. Сүйісті өті тәвістіңі. Стойкылан раз кәнедісті Дмитрий Попов. Дмитрий Попов оттон бәдәһдә семей болар көрүп булды. Добдуру бу асук манчара кене агын килә кишиле планы билем көрүп күдүк 105 килә бәдин күн холна хаҗар унтан бу хараманы гыттан бу 105 килә кене кыл күмүс миллионерин кисер ки болар. Дмитрий Попов оттон бәдәнде де чемпиона, республика чемпиона, республика плитне билген кыйлага болар. Аны көрүп күдүк финалсаннар да текеде. Окудук кайда. Яна таккан калан. Яна таккан сейдигин ойты кыттапын кала товар. Онутан 94 бастаута. Мастына бирис хайны булан жерсен тугун көлөнүн токпутун тугунан дуйданан кене мастына пристах. Рустам Кичен
стойку кайбыта. Бу стойку алох классическая стойкалата. 2-0. Негатив бән специалистский выйден көрдіққа Дмитрий Попов күйе тоққа хатары. Дмитрий Попов күйе кенені еңелге хатар болды. Еңел күйені татты. Еңел күйе, еңел әлбәқ халқыны көрді бұла. Бүтченен әлбәқ халқыны көрді дейір ол енеті. Кені білейін тұтан кесеге білейін тоқа сөйді мұны барытына астағаны абсолютный көріттірданы үддәқ өріған тағыз болар кейегедер. Пролкинға дағаны байып қадағын. Аннық. Дәрі білген то салқы бару, салқы әметтон олық жүгей кесі болуға сақайырын атырбыт мажыныта. Сұнтарттан төрітті сақайырын мастырдың спордың мастера бір өтін өтбақ күхіне мастырдығы ұйбыт Федор Федоров кереға, оны кені ұтаратақыға Иван Федоров амма. Не көрібет Федор Федоров бұда. Ол қада күдік әтті қаннақ олай күдіктаны білейін нағыналық жүгей форма жарын көдірер. Федор Федоров өте көрібет, Федор Федоров оттан ұрут кені манна мастырды Тағыстана сағала барыта, стадион барыта кеде. Бұл Федор Федоров қарақтары қатыларыта, бары кені әрі кесерін көрекелерлеріті. Білейін нағынуты кені механа бар білейін. О, қадылы, қожа қайы бұл. Федор Федоров. Жүріп. Бұл, қада құдық ұғыды қады қадыры. Яғының төрбі бұйлақ. Анна 105-ке төрер білейін. Яғының примерно 100-110 болу. Федор Федоровты бәлін кемегер көдік сақайырын аймығы жүк кей олар. Білейін аны оларған тағыз болар оғаттыр білейін аны. Олы ломаян қаламан тұрыр. Федор Федоровты бұл бәлін істереннек өрі қағыты ғыты ғыджан керен олық шүрі ғыджан керен кестен кебе әтші бұды ғырығы ғаддары бұл. Қады күдік көрір өштері Федор Федоров. Бұл. Рамадан ең орынан ең барда жөй болып, бұлдың кәдіне баран қалатшы. Федор Федоров кені. Бұл. Оу, қады, тота жағай. Федор Федоров жағады күдік, қоқыдық, оны тұрқады күдік бәтін тон стилінен қайды. Бұл Федор Федоров стилі кенені қанағаны кәтіға манағын тұрбат өрі өті көйші бәді бастығынан көйетлен кейсер мажыны олар. Катапульта жен прием. Катапульта жен аты қойып қыта. Катапульталамыз, екеті катапульталан кенері көйді. Олық шөлді қайды. Федор Федоров ұны таманты көрдік бұны настроя дағаны, жарғы дағаны олық чүпчалға көбі көрдік көрді бұнна бүгін кене әдір олтық ғаде ұдарсын орын манты кеға көріп бұд. Дәрі хақи барывыд Сұнтартын Юрий Михайлов. 1991 жыллақ әдір мажыны болар, оны кене ұтаратықыға нерінгіреттен Захар Зуев. Енігететтен бұл екі лидер кесілерін көдді Мүсүйіз килаға Дмитрий Попов, онына Федор Федоров қапсығыларын. Онытын Федор көмінен бұл отты хері көрсеттеріне бән кім көйі әмінін? Сені өгезер ұстық. Күнамынан Дмитрий Попов тұтан кейлістағына уаттағына Дмитрий Попов көйері ол. Сразу взрывныйның Федоров бұл батағына уатта да көттірір Поповқа. Ал жоқ, уатымен нәді. Уатта да көттірір. О, қада, нерінгүрі олы ме? Тұрары күштақ олы? Қамсатын көрді. Күнамына жа қамса марбада. Қолыда хәретini бетлер. Көйіні белбеті хәретini бітті бет. Сөйден хаңаттан дардылар. Дәрі Юрий Михайлов. Григор, Татьяна Александровна Григор жеріктағы да ота ойлақ. Григоркіні жеріктан Такаяның алтыр. Тачағылақ бабылақ. Ол нақсын. Тауыт жабыры раскай болла. Раскайны мұнығы кешеге Юрий Михайлов Сұнтартын айланты болла. Көжік бұл Генте өпкеп білеукен Татьяна Григор беруін әшті өтті. Бұл Татьяна Григор, Нерінгүрік олыр оғыттын Нерінгүрік орыт мастырдығыны хүдәнен сайынна ұқытық Михаил Коваликтан ағалан. Бұл Татьяна Григорға жері өриолық қастағаны яғын айы үшуе мажыланылардан әдеқінады. Bir kere daha var. Bir entüziyast var. Nedeniyle varsan kamsatın. Baydır ben uçuyor olacak. Allah karağı mı? Bir mantala yarıktana, neyse yarıktana. Onda bu
Короче, бите санатна ахрыпының мағарауыд bu яңа сами әдеттері bu Захазуев болар кіне саға онағыға 10 доллар әдер. Онтын керегі күрдік олың шөлдік көңілісті Юрий Михайлов Сунтар. Bu яңғыттон Сунтардар 2 ол бар, bu нинеттен күрдік көдір олағырлаты көйін тақсыбыта, онтын bu 2 соллары Юрий Михайлов еме бәтәға кесілері көдір кіргі көйіністер. Оқ тебілеген олық. Әме бұй ұяғын бір самый интернет кешіті болуға оқыдық Василий Алексеев, чұрапчы андойду чемпионы олар, Сақайрын спордың мастера, оны кені удары тақсыға Виктор Дакалов. Андойду призера, Сақайрын спордың мастера, онықтың бір әме хамы күшті, білінгіті хамы күшті мажыны, мәғана бартын әме история мастерді етігер қыл кемеш бұқуынан сұрулар кейуала Виктор Дакалов. Виктор Дакалов, Василий Алексеев бұкен лұға мастырдыр. Стилдері тұстығыны. Василий Алексеев нар тұтан кейсәтші, нар кәтәр позиция айдатшы, та Дакалов пола зұрывной, стойкалан, пока стойкалан 2-0 ұлыны. Онтан бұл күнді көрәшілібін сатына харымыта, біліңіті анды дуға хамы күшті мажыны Америка құбықта штаттырытан Мартин Лисицтен кейі олар. Мартин Лисицті бітігін қайбыт кейі бұл егейнетер қылмылықтан Василий Алексеев олар. Ол кайынтан Мартин Лисиц кайтыры құмалтудың білбәккайды. Онды білейін көрек бүт, Василий Алексеев отон әме қадара форматығар кейбі күрдік, енегетін кені сүйіз шүббә килай кесерек бол, сүйіз шүббе 5 килай кесерек болана. Білеген тобы яғанын бараған сүйіз 5 килайда таққан кесәдер. Онытын кені ұтары әме қағайрын атып бұд мажынында Виктор Дакалов, таттаттан түртті, білейінші күскі қора таттаттан кесәдер. Виктор Дакалов 6-12 келді сағалан, 6-10, 7-14, 5, 9, 105 киллерге дері барлырғар дек керен қайтылайды. Оқты Василий Алексеев олы түшеді көміскенне деген. Шейдік тұтыға татығына мәттетемен әпітін күді стойкытыр үсті докториен тағарын. Үсті докториен тағарын стойкалан көйді, бе бастығы тәрдені көйді Дакалов. Ото бұл Россия чемпионатығар мастыдықтарықта енеме ұстан кәлбеппет, оны бұл Виктор Дакаловықта оғынны кәшеппет. Қадда мұнығы яғыңын тахаран дейпір ол. Үші да анымен тахара жауын яғымын аны ағая қылынан 305 келі атақсамнен бәйтелен тұрырда. Көрді көті олық. Ұнаты тардар бұл бір хамын тяғалақ мажынаян кәпсілдер Виктор Дакаловы. Төтті стойкалау дейді. Төтті стойкалау. Төтті қайда. Төтті бәді олар бұл ваsia тұтуыды. Бидді кетер стойкаламан тоқтауды олар ваsia тұтамайды. Білейін жерде көріп бүтірі қайдақ стилияқты баралар өйді. Онтан Василий Алексеев бәті чұрапчы чықырыттан төрітті мажыны олар. Аметтон кенекемнерге бучырыпчы улуға мастырдығыдығар сайдырығар еме бәзін қыладында бәуыл бұқи ол. Дәрі білейін кес-кесіге мәхіна бар. Білейін Василий Алексеев туғыр тұққыдынан бәті өлілән. Бастықын өмірден өлілән ады яғыныбын. Манна білейін әме әннек берін кәмсәні Виктор Дакалов әме тоғыды қайты тардылан. Кебейін хөп, онытын Джек Бебекке Василий Алексеев бәді бастықын өлілән ады. Бұл дығырға кенен мен тұққыды бұғыла бұл көрі көдігі әме өлілән керем ады бұл бастықын өлілер. Виктор Дакалов маннық кенеға әрәл кімін өскәтті қылық қадда бағарар кесен кебейін. Мәқсен торы дайбан көйді 2-0. Әрләқті көйді. Астынар көйдеттен өрір көтер ол. Мен әпіді күді 2-0 көйді. Ваша олана бұтын кәніне қая барды ойла. Жолған тияғайны баратчы. Көпкірі драмбы болы олақ. Бұткәнне барды. Погода шөй хылас. Погода күнен бұрын драмбы барды. Дәрі білін қырлағыны көрәует. Дағалы бұттын Дмитрий Попова күтті. Кәнеге кәмінге кесілер олы. Сақайырын бір әме. Классиката олар дені текінада. Әкен қардары тары кесілер әді. Әрбақ кейіне. Үйердер. Онытын өрі күрәтей бір хамын ғана кесілері болачылар. Онытын манты кеге әбітер хасында. Хасынын күнге Виктор Дакалов, Дмитрий Попов, Помоскода ханар еме. Утары олар тұрыя әрінәвет. Кем еще идет уен турбутна. Тәңгеннер. Дәрі, бұл Семен Степанов татты олы қылмынықтан еңете керін оларар.
Тобу Семен Степанов эме олох эдеркен оларын текине эме кенекемнерге күшкә сайдажар Сахарин спорттың мастеры кандидат болар. Уны кенене утары таккан Юрбаттан Гаврил Никифоров болар. Бу Гаврил Никифоровтан Сахарин спорттың мастеры болар. Бу Гаврил Никифоров Анатолий Башевда кая жукта хәзбах күштә утары кайтлы жутул болар. Онта Семен Степанов бу. Лошуды күлләнәләр Семен Степанов эдеркен ул болар. Бу олы мен 2 ханат федерация кубогар көбүтем, онна кене да Уйбан Билюская кая албакын шапта. Октолонор түгүллер бу. Ада хатусты план көрөр, олар ба. Кёк маны ню бола. Гаврил Никифоров тутан кәстәмәгән. Блингастыр. Гаврил Никифоров тутар стилля отан бут. Кене тутан байы Анатолий бай кудук олганда пордакыны кыйбыта бу. Оннык же кайтта. Гаврил Урухаданы бәте быгыта таата. Барлатта лухан онан тутар жорда. Тутан киссер жорда. Бир нал булла. Вол күскөлөлө батаны бириндан ара Гаврил улары боло. Онны тобу Семен Степанов бу маннаги киссер албак күһө барата дигерат бу олох күскөлөлөр. Бәдә бастыгынан үлән. Албак күһө барата кудып. Онны бу 5-6 күндә халгыңа айнан турда бу. Стойкалары дени жактар бит олар отур бит барлы тәпте. Бир стойка дени тек Гаврил хатанан гөстө. Кене олар отур бит олар ара костан тагырара калды. Айдер ол. Бу опыты дибет. Тәбилин кистан кистеләре көрөп бутыр. Гаврил блин тахатталы. Бу кишиген тоттан Константин Овчинников на Денис Липсов кисәттәре. Антон Сергей Браженков на Василий Сивцев. Нәр Василий Сивцев маннаме бар. Мәхнә артын әдәдәгәме экзамены бота бине әдәдәре. Василий Сивцев оттан мәхнәс гытлыбыт манчары баһалай 10 елларга да Николай Колткунук текисләргә бир һәм кыргывай умнулат түгәннәр белән турда. Нәр көрәбет Гаврил Никифоров Нюбола. Гаврил Никифоров чәһәрә кара турда. Блин, меня атаклата дерол атакалыр. Ана да Ушнискайдыр. Гаврил Ушнискайдыр, та барбата хатанна. Да, ты бистен кисе. Та ганя атакланыр. Тарбана мускан. Семен Степанов, олус шүдик дә хамса. Бибилге халан халла. Кайтар ханада хо Семен Степанов. Олус шүдик кисен һәргәсеттә монны көрәчләре Афсани бибиге олла. Ne bileyim Cebiyopka bıraktaklarına. Cebiyopka barı bulu, olay bağ bıraktak, yetten tahttan tutu. Ganya talla, yetimi beter почти kıyıyan arın. Cebiyopka'nın beter yılınına. Ben söbülür, kıvatını tutamıran. Gabriel'ton örüyü hitten laç. Hitten alanmaran yeteni var atılıyor. Tenge kamsan, tenge oktan. Küske. Cebarasta, sebelah atak kalı. Olanlar atak bakalla, sebelah cebardan cahayda ve cahayın kurdu, oğlu barbata. Rusinskaydan bağırdı namran. Atak kalı, hiç. Kansa atak bakalan kalı. Ne biliyorsun ton 100 metrega Чепчика атлетика шүрүгө көбөт тылы бехе спортивный комитетте бутугар беребет ол комитетте хатыр даны беге помос бутугар төнөкпөт. Нәре билеген 100 метрга бүгүнкү күн манчары 10 жылдарын кыгыттагы школаста кыгыттагы 100 метр хамы предварительный көмөгүнөн агас бастын кыга ататлыбыт бастыгы дорожкана Юлия Степанова Анна Сунтар предварительно билемете 10-9 2 дорожканын Заворухина Анастасия Дякуская корат 10-6-1 2 дорожканын Горбунова Юлия Дякуская корат 10-12 3 дорожканын Шабиева Исмира Дякуская корат 12-10 5 дорожканын Закирка Елена Ленская корат 12-9 6 Олесова Валерия 10-5 Колесникова Анастасия Завата немеда 10-6 Онна Ким Екатерина Чарапчелова 16 немеда бу энгите костер дебу билен аяк көндөнөн бүгүнкү күндөгү манчара ойнотон же көбөттөгө школа атак көбөттөгө 100 метр хамай
Түгген сүйрегі бұхарлар тұрар. Ота олимпийский девиз бар, быстрее, выше, сильнее, онотон мүмкін хамай босқала асақы гыртага 6 метр хамай жек түгген кеме бітейден ден. Вопроска петәрі бұл хүйрікті таққан тұралар, стартовая линия. Аны кулаттан чепчик атлетиканы королева спорта дер боллақтарына 100 метровка чепчик атлетиката бір самайтан көрстүйлі, бір самайтан кетігілі көріңі болар. Енегінің бейге көріқтей өтті бір күтүйлі қаме забега болуға Күтүләк кирсейті бұл әдәр кіргіттар бұд, асқола састақ кіргіттар бұд тақсан кирсейқтірі, оны те әтелдеудің күрдік лидердер бұд, оттоку дорожкаларынан сөйлектірі, түрдіс дорожканан Исмира Сабиева Джакускай, оны Ленскай командаттан бәз дорожканан сөйлеуға Елена Закирко. Кендер ұттан бұл әнені сөмірдер забектарға әме бастың біремедер көрдір бүттірі. Оға матаманна жон бағар мұнаралары болу, бұл республика кәндікі ғыларға бақта білдебет көстөбет сүйрекпет Диана Адаска бұл олық ағай қонықтағата қалуғы қораттан Россия юниордығы перенсеттен кәлді. Онықтан есте докторен ұстаныға 13 метр отоқтауы ұстанан мастер норматы қыл меті бір хантың метр тейбәкке оғаматын Россия перенсеттен қиылағы боларылы. Оғаматы кені бұл манчары құрақта едігер мұны ғобория күттіға, 6 метр күтті бат, ол бір шетнетінен де бұл 6 метр оқ, атақ ұрыққөттігір бұл Диана Даска 6 метр 6 метр болын республика тағымна құрақтайлығы Дальний Восток, Россия тейе лидер бұп болар. Отомнық национальный многоборье ден көріңі сақам многоборье тәр кирсеға Адаска, онда жа әмен терехіне ол күрақтайы нам ден нехлекке болар. Дәрәстар бірінні! Болғам тағадың қатенсі тәдіз зүкларышқаны көрін оғаманды Тәдүхінен де бұл Шабиева Смира бұл сарқай қаралияқтық көйді. Оны бәз дорожқанан Закирка Елена 2 кәлі біліңі түмігінен оғаматы білін батардан кәділерін көдіріқтері бұл әттіс нөмеді әгірлебет Шабиева Смира Джакускай қорат республика құрақтайларын қасты түгілі қойылағы, онаттан Дальний Востокқа президер бола бір опыттақ үйрек. Ота бұл Диана Адаска хуар әтекгілі кенеға әтекгілі жолтос қойды, онаты бұл манчары спартакиады күдік олақан құрақтайға бұл оғы хастақ олығы хүддақ бейреме бастығы олақан көйті болары. Дәресі бірді қатлағыны көрек бұд, білген старт бірелілінні. Бродникова Карачана, Трофима Нараяна. Орта туар, дистанция орта туар кене олық инеки тағыста Онноло харалляктык бастаты. Кис месте тон эме предварительно Сюмердир Забекка көрдөр бүтнен эме Елена Закирка болла Ленская командата. Исмира Шабиева боллана Севидда Санта Кайын Джакускай командата. Негана Джакускай командата бир көмүс медальлерне. Негана сөпкө бахар муттаребет Диана Адасканы килдер бекке Джакускай командата хим бир көмүс медаль сок калбата. Бу Сибир кыстактаребет Исмира Шабиева ден берт биременен келле онуттан эрелляктык бәрин састактыргар бастата. Антон Диана Адаска билгенде 2 частан болар национальный многоборье кирсега. Оны медиа интерехне кирдер албактар көрөкпөт истеппет биге канал бутын көрөрөн биге корреспонденттер билген бары точкаларга бары күрөктөй болар седдергер үлели сылжаллар онуттан сонуннарга да боллун аналлак дневникка да боллун онуттан сасырдаңы саңа күн бериге да боллун биге бу манчарын ютун толору сырда толору. Так буканеге кемге көдөрөр компания бардын биреметигер ровно көдөрөлөр бу республикатын мундуктар олоро жаңа хүддә шугай болу Коянка бәккә бу мачаргатын айныгадарак болу онтан хатан коянка бәҗәннәр дидер толорын бола тора күрәктәне биреметер көрөлөрлөр җәгә жүдә шей болу уркөтөртә барта сонун сайбутун гәннәтә гылда каватнан тугына элдере планы биленҗә телевизор дәре аны билен 3 метрга волаттар финалне хүдәләре волаттары манната бастыгы дорожканы хүләгә Петрова Айсхан мәгаңлас предварительно биремете 11-6-9
Нечаев Александр, Джокушкой 11 биен сетте. Юрис Троев Борис, Терапчалуга 11 отодекке бу 15 немеддах. Антон Руфов Николай предварительно практика бу хамisi бастын беремелек 11-6 Ехебилю командатан. Антон Юрий Саенко, Ленский город 11 Хиббет Агонен кабита. Алты дорожканан Дмитриев 11 Чодан Агонен кабита Боболре Детязи практика призер национальный станова Назарчук Богдан Минне город командатан 11 Алтон Петне кабита Боты Беснемеддах. Он Аммалугатан Аксаскейна Прокопе Вячеслав Аммалуга. Шисма хаттисне да бое карангде костер де билем бу школа хаста олога жахама түгген ден то каба проска бу аяк күнден бахарлыга медиа камера байтын командатор көкөмөс бүгүн көмөс боронсу медальдер агалары же вот да бияга жылдар огаматы 100 метрга фастар бидон однаны уллагын анын бравата хидда строгой болду руккатер болду көңүлөнөрүтө биди участника аманы секли фастарды көңүлөнөрлөр аны хорогор буланы хорьян наганы фастар оңрожон балларды алтылды хеттерите токторен карманы жонто онто кендологда каямарнар браво строгой болду я катахебет Да, стар Берлинне, тоқтаны пастар болбата, біліңгі тұрғынан жа Николай Руфов, тәтсіз дұрышқана қара формалақ, емнеке әргүрдік, ехебілі командатыр, әмеде, отырттақ, көкіміз медалі, хаттаны трофиме кәнттен бұл Николай Руфов, ехебілі командатыр, хүдден арлақ, осқона қылы оны көкіміз медалі, бұл осқола астағы отығы, бастығы местіні ұлары етісті. Николай Руфов, Бигга Тревит, Убая, Хассан, Михаил Руфов, 6 метрга мехилега, ме республика лидера, дабы иккен, инби убайды братылады. Даванна бу хибес юбилейне манчары спартакиадын чемпионы болду. Оскола астагы атага 6 метрга. Николай Руфов, Юхевлю командата Сибир көкөмүс медальлерне, негенен агырделивет Николай Руфову, оны билген катлагынга көрөкпөт, салгы 200 местелери билекпөт. Олох тең соосту келдилер, 200 местега. Дарабо, старт. Зара көрөбөт бу бехис дорожканан сүйрбөт. Юрий Саенко 2 болла курдук, мен көрдөкуна уна Борис Троев чурапчы ола 3 болла де, уна эме каяндагыны хека билинер эпет. Суханова Валентина. Бу хиндигитер. Манчары нюларын саха көдөрөр ихтенер компанияга быһа көдөрүлөрүн генеральный спонсора Донна Ысмагын спорт жоркүннөрүнөн агардалыр. Кыттачыларга кыйы өргөйүн, көрөчүлөргө күрәнә күрәктер умнуллугат түгеннерин багарар. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ылабын. Жоғын кәйіні көмілөктен ылабын. Хахалы тыннақ көмілөктен ылабын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735 225.
Жара коле бастан тұран яқа ғырда, бұл яқа түребет, дөйдің түребен істеден тегі көмілістіні. Мен дейін көмілісті ға. Қайдақ сөйдім дерім? Тошы. Топ абына шөдейді. Үшей берем көдеді. Көйігін кеме қандығын? Жамбар тиренеді бар, аймақта бар. Ой бар. Рағынан бұраған келбетін кенерікітті атын маннық беговой дұрышқаларға көрсерден да. Көрсерчім, әйті бір оқтын 2 соғылты қайтарырдым. Оны бұл қайдым да. Аяқасы қалы сергі тұмға итағайы дем бар доқылы бір сері налла нағаты, алажы, ұру, сер том. Бәлім нағанды қаячым. Менерге примета дем бар. Bir кроссовкаларын көйбіп болақтарына аңғызкіге оны кәтелілер. Оны күрдік әйеқа барды. Оны постоянно видно. Yara, hayır sabahaya kadar. Ona pastakama, ekmek İki, Nolasar'dan köydeşte spor pastırı Mikhail Sabateyev, tahta. Pavoska Anadolular, Paraska Polyo, Nam, Mikhail Alexey Ölüdü. Жонуга помоска такан кисеттера бу ининотон кисле хада барлар дире полахатна Михаил Саватеев, Россия чемпиона, таттан Сахалин спортун мастера, Бумагонстан спорт мастера кандидат Эдеркен, Семен Варламов киномоксандан кайда блинде ме интернет киси окудук Олег Барашков, онна Алексей Михайлов. Олег Барашков оттан байтан намтан төрттәк булар, Анатолий Гладков салтатынан күскәтчиләр, бу кылмынтан кире кисәҗәр бастыгыманлык. Әрләтек кайда Антон Дякинуга сачта Алексей Михайлов. Өлүнөк ола. Өлөн олунда. Аллах шүйдік. Көріп күрдік Олег Барашков. Көріп кеністі. Ол дякаджық атаған тәуілеріме. Күшке тәуілен олар өрәбет. Бұл. Шүші бебеске дәқтәге дәрі әрдің нұрға. Намтан Олег Барашков. Бастығымаған ұлан бин оқсаның көйен әр. Бұл яғыңа оттыр 14-дөйлер. Онтон әрдеттен қарамандығыттен меннеме фавориттар білдерлер. Оқудық әтчім баппағай бар. Рустам Степан Топарынығы Михаил Саватеев бар. Онтон әчі олттарға Механа варчы олттары үшеге келдір. Бәбелерін кадары кесемдер чемпионы бар сақтара. Дәрі көрі күді кен оқсаның көйеністі Намтан Олег Барашков. Халқы Михаил Гоголев барып деші. О, блин, да серебе обырго да ұнытықты түбәйнер тәбет. Оқудық да маннаге әдгелге шүші бебескеләтірге дері. Помоска тақан кесеттері Сақайрын атып бұт мажынлара Михаил Гоголев усалдан әрчім баппағай үйе білі. Дебу олтаттан бір көй бұттара механа бар. Халқы да қылық мүсінде әліхен кесет болықтақ тияны бұн. Оның да білейін көрекпе қадда боларын. Михаил Гоголев оның әрчім баппағай. Бұл аспыт республика чемпионатығар. Дәһәттен берейінен өтілі өт. Усалданға олсылыған тәрәхінде мастырдығы көрәк кейдігер әрчім баппағай. Көріне түспіде Михаил Гоголев да кәнеге кемдерге өрі үйеттен түспікі ажар. Олар әнтон олығанды бастауаққа ажар. Онда бұхырыға манчарони ұрығар олыққа оққыдың оғыстың көбе болықта. Дәрі оттар бұд помоска таққан әрелер Михаил Гоголев онына әрчім баппағай. Михаил Гоголев оттон Иван Готовцов салтатын әрчім баппағай. О, кәрчім баппағайлық өші дұровой болбұд. Маттың күрдіққа күттің күнде ол әвілден дұровой болын ехер. Күджітаны сақай бір әме күшті бұқытыры олар. Әрчім баппағай. Республиканы онтон тұтытына тиен Россияны Антон тиенде Казахстанға ұтанды дұқыбығарыме ол шүйді кейсен. Олаға чемпион әрі жүғатын шүгі хаджар. Оның дебілейін Михаил Гоголев тұғыта құйдан керер өді. Михаил Гоголев оттан бұл мастыдығынан әрі мұғылдама кәкіне тасқы тұғытығарыме олақ күштіке барар ол болар. Онда ғанан кене қапсағайға әме олақ шүгай.
Капсайга даганы көңүл тустуга бу Михаил Гоголев усалдан улугун призеры болар. Финалны капсайга атырбыт hemen чик hemen эпке. Кайтыры хумолтудун билбите. Дәре. Ачым баппагай. Эше дөрөй бул матакырдык. Кыжык бу Аллаха күнтен күн эбилен яр тоғон киләки сере плана 2 хана төр тоғон киләки сере плана бу билен 305 киләки саҗар. О, качыма пайда атаглавыннан барда бу напоры тоқтанырык бу ачыма пайдан Дмитрий Попов тәңгә әрчиләрләр. Дәре тәвестәннәр ул тәвестәннәр кимданы баһитырын багарбат ачыма пай бу тора мана хаматлан кейден тоғды түйән Тылбар кыйын тесте, онда бастығы маған тура таданылан бин оқсанынан әрчін баппайда енеге көңі тағызда. Әрчін баппайда. Дағы білен ехер, бұйыл республика үшін абсолютнайын маннеге әргерге әрчін баппайда Анатолий Башевыгыты кесілері бір хамы кірғыва кесі бол бұта. Маннеге маған әрчін баппайда тура таданыл бұта. Халқы Анатолий Башевы кета қолқуаты кай бұта. Онынан инынан киберасанан Анатолий Башев біліндағаны әдеттері экзаменнан кірғыва күйін етіспіреді әрчін баппайда. Нері білейін Михаил Гоголев Сақайрын спордың мастера тұғыты күйдан кереріме дәвделі қырақпытынан көріп. Onun tamanna töt küçük master bari bu yahanga işte göletevin Mikhail Savateyev, Mikhail Gogolev, Erçin Bappay onunla Rustam Kisnafon tapar. Onun tahanan kitahınca 10 yıllar kitahınca 5 yıllardan kitahınca 10 yıllar gaderine küçük atnatta Yuri Partapopov Lukusa kortamba. Yuri Partapopov mannemye Бәтін форматыға келбет, бәтін лоқ көрінен ана менен әтшілеу пұрлауына бойдар олтарыме көйтілан кемейін сөпті әкемет әте пәтен бағара өт. Программа бұйырдан ағыз шанс отыт бөйдеті ғадылы күрақтайлар ғалғыдылылар қойыпқырлы тойдетіға хасып финалына қатсығылары қалын әвеккірлі күрақтай бідеқті бастандыйды. Дәрі Михаил Гоголев онына әтшін баппай керендер, керсен әрілер. Erçim bapaqaydı diyor. Ondan oğlaklarga kırabı gündük. Endigi diyor. Diyadak onna nımlaruda. Belemlerler. Dere. Mikhail Gogolev qahıtı kesermeli bu. Eme bәдін qahıtın arar olar erçin bapaqaylık. Ortadoqtan ulan bәдін балантын тупсарда білейін мас кенедики бар. Манна де тарбақ бахары. Михаил Гоголев тарбақ айтаға бітін білейін бары. Көрек бет оқ дер әрчін бапағылық әрия бәдін корпуғынан маятникті араханедан өлілен көрір. Бұ. Нетебістен кесе білейін манна. Михаил Гоголев бәдін түн өтідерттарды мағардағыны тоқтысы олық. Мас тәбістен олар дәрі Михаил қадағары өлілен әрір күскі оқ білейін. О, көрігуді Михаил Гоголев усалдан ұлығын да бір дұғын майның мажыныта көрігуді асаны бейбеген орда оны да кесіне сөйді сыдыр қатта. Дәрі көрігуді сөйсі бебесі яғына отырға хамы принципайны қапсығы бары тұрар ақсаны бейбеге олла. Михаил Гоголевтен мәні екі маға қолқыдық тоқтаны ехе оқ бақын көрігуді ақсамыд бейбеге олла. Аспыққа тұймады қочы-қочытығар құмыр қапсай болбыды Михаил Гоголев әме кесен тұрыда, оннаттан хоғытауын қалан баран екі күшті ауылтыры құллартан әме әлбәқ кеге бері білен ұлбыда Михаил Гоголев ұттан әт қанатын әме үдді қайдылақ ол болар, тас күті күтігар әме олық күшті. Олық бұлағынызын бері сыста Михаил Гоголев оларын бітәгер дері бәдер әрілі, оннаттан модын ханалақ болан көрігі күрдік. Маған бәтіндегі ұлан ұрақан балғанеттен де олық жүдік тағыста. Ақсан бірге. Әтшін баппағай. Анда қараме ұйатығыр ұқи бүкілді көреуін әтшін баппағайға кенетті республикалық барларын әләттік қайын бастауыта. Барларын екен оңға қайтлауыта. Бұғырыға қандары Манчара ойнуларыгар. Михаил Гоголев де ұсты қоғыз кесіне оңыра қойдар. Әтшін бапағайта бұл бәдін серігер отығар үйе білуге
Әлбәттә кисбәдә поттақ. Арбитр. Полотов. Кузнецов Бригигар кисбе поттақ был. Оттон Россия чемпионаты Барчин Бапайлов. Ол сүрдік олыс әрләхтік бастауыта, сөйші 5 килоға. Оны барларын кинол санының қайбыта. Финальный қапсайға Рустам Ксенофонтов емей кинолға қайын. Олығар аманны ғытын бұйыл Россия чемпионын дүгатын сүк біті. Тау әрчин Баппағай чуғаш тавары әтін арбудың бұдық Дмитрий Попов болар. Олтар кеннар бигі ғажаларда. Шөбаты бәбелері көмілі сүйінлер кен құлқұдық дейін бастан кәбіттірі. Дәрі Михаил Гоголев олық әрләхтік бастығынан помоқса керен ғырнан кәбісті. Милинде курун күнлерінер. Тобиги комментатор бут Никита Макаров бәтін үйернәчілерін Туяра Орлованы, онна Саина Седалишеваны помоска атары барда, который кәмінен мәннәгәлін бейхәме кәпсеғе бәтін опытын бәтін көрілерін үлестеға. Дәрі Михаил Гоголев туын ұрыр өте білейін. Кені кеседі қаған бағарар өрі Ыгылақ, үрі әлбәккей болғымтын тардар кесейлер болачылар. Михаил Гоголев қағандағаны құлқы бадық атын оты күдік керен қайаман қачты ғо. Кені кеседі үрі бұл көрәтшілері, қанаттары уға оққа инняға олардар ол бола. Гоголев, Орна, Эрчим Бапай. Арбитр, действие. Нау Антония Маду. Дәрі Эрчим Бапай ортотын оларыр. Білінде кім кайы жылырда, кім кайыға өйіні қанатынан бәлем ол де кайыға. Тәң олтыр. Білінде Масато турай барда, киси барда, Уолта Тевистендер, Михаил Гоголев бәтіндегі тарды мағарар оларын Эрчин Баппағай бұл бәтерілері гастан көрір, бұл гастан көртілер. Ооо, күрігідік Эрчин Баппағай. Екеті тоқтырыйын гастена баға оңырын, күрігіғай көйіне олық үхілді драматичный кисиге көйіне хедісті Эрчин Баппағай үйәе білі. Күрдігі тегет бәт қады күрдік күрігідік ұныттың из бұғыларынан бұл Эрчин Баппағайға бәтін фанаттырығы жыларын олық жүрдік көрдігі. Лері білейін қатлағаны көріп бөйт, Эрчин Баппағай қардақ күрдік ғырған балағынларға Сразу, Лотов. бәтін күйін түмен. Лотов сразу, бәлем керек тақып, спасуайнар. Осипов. Шөбадық ұтан бері. Көйтілата. Кыснабонта Рустам Михайлов Владимир Беленелер. Жуыс реклама. Дәрі білін рекламына тоқтылық кәнеттен бейге помос көтен жоқ бет. Саха көдірер ихтенер компанияға бұға көдірілерін генеральный спонсора Донна Өсмағығын спорт жор күнлерінен ағардалер. Күттачыларға көйі өргүйін, көрәчілерге күдәйна күрәқтер ұмноллубат түгенлерін мағарар. Сахалы тыннақ еті көміліктен ұлабын. Жоғын кәйіні көміліктен ұлабын. Хахалы тыннағы көміліктен ұлығын. Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе с нами. Приглашаем к долевому участию в строительстве многоквартирного жилого дома в перспективном районе Якутска по улице Автодорожная. Цены от 58 тысяч за квадратный метр. Рассрочка от застройщика. Справки по телефону 735 225. Беленелер атака Киселев. Приготовиться атака Руслан Топорский, Сергей Киселев. Юрий. Красный, Михайлов синий. Это предпоследняя схватка, предпоследняя. Джулус в эфире. Дәрі білеген ұттан әбеттәңі әбекке дері кешеге бүтәктен бастығы қапсығы қалу күдік Рустам Ксенофонтов
Онна кыһымынуктан, онна кинотары Владимир Михайлов бүлүттен тақан кисажалар, бүлү бөлі хуолттары алкуду Рустам Кисловонтов сунтар ола, онта Владимир Михайлов бүлү бағы мажинта ола. Рустам Кисловонтов отын бәді Россия сақахира Европа чемпионлары болалар. Онытын әлбақ күрәтейлер кыйлақтыры олар. Сақахирдеме бір бастық спортсмена. Онытын кинотары Владимир Михайлов. Владимир Михайлов әме бейбілер көстер мажины олар. Әме да сюрпристі дағы ол. Араханның кешілерге ұтан кәвәтші бол. Күштағы отыр әме кәне қалаты жүгіт мажины олар. Онтаны оларын манныңғы кесіге Рустам Кисловонтов олы қарылатық көйіні етішті. Бұл олтарыттан әліқ әтсастылар. Ағайық ұйынан Рустам Владимир Михайлов аға олар Рустам Кисловонтов ұрқұта волейболиса өпілана білен көрі бүкірді мастырдығыға. Оннаттан силовой экстримға сақахерін бір маннағы спортсмен олар. Оны көрі бүкірді Рустам Кисловонтов олы қарылатық көйіні етісті. Неңінен ақсаны кенолғын орын маннагер гирен қолқытық қайда. Нәрі білген топпаттан Руслан Атаков. Ғылмыннық, онына 4 минуттан Нернгөриттан спорт мастері кандидат Сергей Киселев керектірі. Мұттан бітігі қапсығы болар, бұл кесі кандидаттан бәйге тақтуылғы барымыд, әбеттен кеға қағады даны бұғы кергеме әттемекті. Дәрі кесі сағаланда олтыр ұхабатылар, кеңәбәтілер, тұтуға барбатылар, кеді керәді күштағы бағарсан кәбесілер. Онықтың маннығы қапсығыға Сергей Киселев қиян ақсаны бір нолға бәдін тоғатығырын орда. Бұл Сергей Киселев оттон әме балай даны мастадығынан әтшілі витаратта, кені 1979 жылақ ол болар. Нернгрига оларан Нернгрига әтшілдер, Татьяна Григар салтатынан, онтан де Руслан Атаков кампа ола, бәйті қапсығайынан, онтағынан бұл мастадығынан әтшілдер, ол үметтен олақадыр әдеркен ол болар. О, Сергей Киселев олық кейләвәті, әніңләнде киносанының көйян, кене халқы Рустам Кисловонтовты кесеға. Сергей Киселев, Нернгри, поздравляем! Мұнаттан әбеттәңі дере маннағы манчароныларын күрәттейті түміктенне, механа ортан чепшегеді атлетиканы көріңгіт, бұл мастарды ғынылағаны көріңгіт үрдән ен доғы бұл поқтақыт. Мұнаттан әбеттен кәе қатырданың бейнігітті бігі оларын, әбеттен кәе өссі ұғылақ қағылақ кесілер, өссі тұңағынақ қапсығылары болуқтара. Jara судьялар мындагандыра. Сүрбехис манчары онюларын бұғы көрдірулерін генеральны спонсора Донна Ысмағығын. Манчароныларын саха көдірер ихтенер компанияға бұға көдірілерін генеральный спонсора Донна Ысмағығын спорт жор күнерінен ағардалер. Күттачыларға күйі өрігейін, күрәчілерге күрәйіне күрәқтер ұмноллубат түгенерін мағарар. Сахалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын. Жоғын кәйіні көмілөктен ұлабын. Ақалы тыннақ еті көмілөктен ұлабын.
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» крупнейшая на Дальнем Востоке. Мы работаем более 7 лет. Уважаемые руководители местных строительных организаций, вступайте в местное СРО «Союз строителей Якутии». Стройте будущее вместе. Справки по телефону 735-225. Весь июль. Жаркие летние скидки в салоне «Торнадо». «Торнадо» летом выгодно. Банкетный зал «Гавайи». Европейская, китайская кухня. Внимательный персонал, элегантный интерьер сделает ваш праздник незабываемым. Большая, удобная парковка, современная звуковая и световая аппаратура. Просторный зал на 200 гостей. Дзержинского, дом 76, телефон 25 57 57. Баягантай Строй строит дома и бани из бруса и оцилиндровки под ключ. Наша фирма дает гарантию на свои постройки на 5 лет. Поможем с проектированием и дизайном. 3D-моделирование и расчет бесплатно. Баягантай Строй. Мы создаем уют и тепло. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк «Восточный». Встречай лето с торговым домом «Стройград». Дачная мебель, все для садоводства, летний душ, мангалы, казаны, палатки, шатры и шезлонги в большом ассортименте. «Стройград», улица Жарницкого, 22/1А. Меховая фабрика «Елена Фурс». Вот это отличная цена в зимний сезон. А это супер цена, но только летом. И, конечно, все в рассрочку. Мебель, дом и диваны без кресла приглашают вас. У нас всегда реальные цены. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Эти леса являются домом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Будьте осторожны с огнем, находясь в лесу. Якутия – самый северный регион Российской Федерации. Территория республики более 3 миллионов квадратных километров. Природа Якутии разнообразна и неповторима. Это бескрайние просторы тундры, лесотундры, непроходимая тайга, белоснежные горы, озера и реки. Великолепие и очарование дикой природы Крайнего Севера по-своему притягательны. Каждый уголок природы – своеобразная тайна, которую еще предстоит разгадать.